Go! Come with me. This is where our adventure begins. I say yo upese pese atu mafamatala Lomita fiele mafaya upuna famatala Uanu meretasi fo ioe ile Pacifica La Samoa La Samoa mafai Fa'amalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, ilo ainga. Le no fuanga e matua fata waina i so ostangata. Au e fata pena i mono tu wa esato, siaki mo mo pe balanga i le malava le tele. Ona e anga ine i lo tuto wavandi, o lo o yai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa i le security. Ona e ulu whalero lea i se vai gai matua i maa hofa tele lava no na mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatari ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese ese. O au mea inu uma ma tau mawha Samoa ese ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai e le eiso na te tomu a o whaatari ai lau whai malanga ese atu. O nei whaamarianga uma e te maua i le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua a e luaso mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le totongi online o na whaali leo lauri City i le taimi e te taunu mai. E te whaonga ina so o landa se vaenga o le VIP i le pito i lunga po le pito i lana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalo longa popua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili la valo ainga monu, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, it's safe. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit join us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one.
And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faʻasoa Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faʻasoa Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice.
O le All Pacific Funerals na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney, whaamauina o le lua i au unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma mia sa oloto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu fultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tatou tangata, ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I aile whai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave e sea aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngālu lua e tūsam fina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I le mātou tūlau whamtalanga le website www.ospacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fea viai, o whaali mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le All Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina oe le alofa ma le wha maa avenga. O tau mai mo mai masilisila mai o le ua whaile tātou prokalame le aso lulu. Ia viela ka lelei o le tua se taimi o toi foi mai mafuanga o whai le aso lulu. Ai manatu ia o te fia o te sau e tautua o e Samoa. Wala whakamaua le reivaenga fo i o le fifina ua valu minute ua te aile wha. A so lua sumaleiva o le masina lo na wha o le rei masina lua fe lua se fulu ma leono. Ta fio lai ua peye masina dalu on tatou vala. E whaafitaia I le atua I le malosi, o leo la whaafawina, ia o loo au mai ai tātou te fia masanga oli ai. Ia, I le nei foi soifuanga ma le nei foi o langa le tu mau o lo e soifua ma o volai. E vivi whaia e le loto I le atua wai le lei o ia e whaavavau lava lona lofa. Ia, o lona lofa foi e tu mau e o ai le whaavavau. E ei taimi e luka ma fesoa ina le savalinga e hifo I le taimi e tuu fesili le mafufau e hifo inisi o taimi ia e tau walu ma to e tau tū le taofi ma to e tau tepa I tua peio le avalota peitai ia o fatiata ma ia le soifuanga e whaatanga I le tua tutupu a e le mawhai o na luluina e le mawhai o na suia ai lo tātou talitonunga mau tutu e wha maoni le alofa maleanga le lei o le siri ese. Ia, mua I foi ona o wha awheteia wha pitoa. Ia, sia utoe ina o le tamā o tangata nofo taito atasi uma ma whanau uma o le lalolangi. Godfather, ia po le sunga le lei ataua. Wa manatu whai sau malo longa le lei le nei aso. Ona wa ova ai alofa tele yanti o le uso matua. Ia I le tauava mea ina mai fo I o le tāporo kalame, mai le aso tofi o le vai aso na te nei, o te le I lava mai ai le tātou poro kalame, ona o nisi o fufuanga whaale ainga. So o mai ai ma le aso ngafua o le tātou waso malo lo, I oe. Ia sau ai ma le aso lua, ua mantua luluti lava tūlanga o whaale ainga na whea ngai ai. Ia e peitai. O le la o manatu o le a o saule nei aso lulu e ui o le aso lulu le nei ia sa fata oto mai tatou prokalame e le ai se tatou tautaia e malolo i tatou tautaia e male aso foloile ia au manatu wa umi tele taimi o tatou vala ia tele fo ie o fisili mai mameli mai po o umai fa fitai. Thank you very much for showing your care. You know, thank you for caring for me. I la tau sa fesili mai siata o mai oe o e malolo ina le lei. Ia o te fia whailo atu e le ai sa o te le I mai. Ai whaafetai te le lava o I o te lo ai. Ia e tau te alo lofa moni le whai porokalame. Me sole tātou porokalame e le ngata fwoi o lo tangata. Sunga ia le a taua. Le lale ai whaafetai tele
So Godfather, o lo waso livi le nei. E te alu e matua i tāu polo, o a uma polo ia na le tā mai le teimi o le tā porukala mea alu e makua i kaka uma i le via fili nei. O vai mai fo ia alofa mai lava, e whaingata, e fo inisi o fuafuanga. E fo i vaenga i te tau fo i ona wha ave i eile wha mua mua, fuafuanga wha le ai ngā peitai. O lea ua toe maua le lau lau, o te toe fo i mai ai e wha au au le tātou tautua ma le au nanga. But there's a good news, e le good news mo tātou. O le good news mo tātou. O le tātou good news, o le aso le nei, ma toe wha au au atuai le vai aso lea, ma toe wha au au i fo. O lea o le ato e back le tātou Tautai A'e e so lulu. E fia la iai. Ma kua wha mamafa mai la sau lava ma sau like. O ke kiro kilo kulo e wha le a mai la lau like ma lau lava. Lo no inga. E tau mai iai. E le la koe wha pa whala le aso lulu. Mana tua o suinga nei. O suinga na no manatu ma le fionga i le lipule. Ia me se foi o le fina ngalo le sunga a Godfather. Ia li ataua. E foi le tau wha vasa iai. Se ina ua mahea mai le taimi fo ina tau mawhai ei whai ngā malo ina ia tūlai. Ina tātou full on, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Fridays. Pei tai wahalu wa manuia. Ia ua manatu fo isi kau whai mawhai singa maka mai koma. Lela nā leiloa ona Ia, le nā leiloa ona whapawhala fo i lele whapea la whai maaso off e lua. O le Wednesday ma le Friday. Ia, ai pei tai. Ia wa alu fo wa vava yatu oi so le ore kai mia ma ke felo ai mangai ka mangai ki nga ma ku so se e ofo itso stangat se ata se wo ko mai lo ki nga ko mai lo ka ma ole ai se me fa ia so lulu so le fa kali aku o le so lulu fa kali o no Godfather ia o fa pea Godfather malia mai ia ole a tatu o le mela lea ia o le good news na mo tatu. Le la to e faile tatu por kalami la to e ko sa le la ko fa olar ka ko waso le sa kang sa fuile le sa day off le la to e fa ola ai tu pele so for really ona o le aso for really o se tasi le nei o aso pisi lava I fuanga fo I le ngata ilea ia wo to si le fia fo o le tele I o fo tiute ele nama le laina ele ngata fo I o vala awina isi amato wa onga ele ngata fo ilea o vala awina fa le tala fa le kalisia fa le tala le ele ngata fo ilea ia o tiute fo I fa le fono fo tua mana tua mai o fo I o le failo tusi o le fono fo tua sa moe au kilani ia o le fo wa tele fa ta penanga wale lo atu fo I le tatou ta penanga le singa fu ai nei manisi o fufuanga la lea ia o le tele o tatou wa functions for PFI le communities ia e tele o weekends ia la na o le fa moe pe le so for ile ia ai o le aso lulu la lono winga e fa so le tatou Tautai A'e le e vai la ia o kalia le le ko alalo sa o no fo mai lava mo mai tau po fieta o to ia le fina ngalo le to tele ele nga o ka ko fu ia kilangi ri mangi usila le saua me le ponge saua Brisbane saua singi o Perth Canberra a o le saua Amerika pe o le kimuko le Vasili asiata what happened please can we have our Wednesday back on oh yeah e fai fo I o le fai vo pule o le fai vo fa alo ia o fu ile o stangata ia maua le malosi o le swingala le la iai o le swinga o le aso lulu fa mole ona e ia na ia matou fufuanga fa le kalesia na o le itulale la me mai luma o no winga na o le Wednesday lava e a mata I le tau le tolu malia mai lo fingalo tau le tolu ana I le tau le ono mo la fa nga na walanga o le amata le faanga I le fitu tatu por kalame aso ngafua aso lua aso tofi ia ai o le aso lulu e fai le tatu Tautai A'e ia ai na o le itula lava I luma mai le o le a mata lo no winga ta o le tolu ia so lulu taitasi anga I le ta o le ono ia o le good news la na le ngalo a le u sauma
e kau se excuse sa we kali le kia ya onga e te lola le o to fa manga loina lo ule a wai mai yaso e luol por kalame ya malava yaso e misel amatang hot por kalame ya le na alela te lo fo wa totaliaina ya le tia ya onga mai yaso e lua ya sa ni ya ai o si swinga le na leo la ai tatou wa por kalame le tautai ya molia toil fa malo malenga fa tele ya afele la fa malo ma fa jalofa fa malo ma fa pito atu e au na le tua au na paia le tua au na titofi au na fa wina fata faita ulanga fia o le nei tunu o ni usila ai maisi o Samoa au Italia a Amerika Hawaii ma le atu Pasifika e o a fo i Asia ia mai Europa Afrika ma so o se tafo le nei lolangi Britania tele fata lofa ma o fa felo yo fo lo fatu missionary ma fai fe au talai o lo o to mau mai lo leo le nei fiafi ma nisi o porkalame nisi fo i fai porkalame so se aso mo molia tuayo ma to lo faanga moripo mo o to uma ma lo le ono sai ma lo le fa to to fa tai lo to ta se le nga le tua i le faingo fie e le faingo fie lo to wosinga to langa sacrifices e le faingo fie le tu o le tama tu ultina tu matua tu fafine mauso tu ngane o e pele o isi o ngā ruenga o awa onga o sikola sipi o mea fo ie o ala o manuia i le tino e le faingo fie le tuuina o nā mea uma ai ave le faa mua e tautua mo le tua monona fina ngalo a fionga paia le tua fa mai o tau mua isa ili le malo le tua malana ami o tonu o na faa o popo a tili ma faa o popo ina hai lea o mea uma i ate o tau lono winga amu ia se tala vou amu ia se tama amu ia se teine amu ia se tama se tina o lo ave pelo na ola ma le soifua ia e tala ina le finangalo so o se fata faita ulanga so o se fata faita ulanga ioi o le tatalo fo i le nei vaenga o le afiafi e le tatau ona toe fetau wai ni failaunga o le tala le leifatu ia te aulea I think what that wo e uia o level o ia le tuspa ia langa wo o mai aso nei o taua fe vai inga matua i whanau matua o le tasi me uma vapena ai e mawhai no tatou li liwina le whaasala i le whaamanuia le winga o le whaamatalanga teimile nei wa tauna tutu whaatasi launga le file mu launga le salamo ia ai le se me la o mai foi sia e ka le sia fa le anga o fatu i foi o me o levan tauna past tense o levan tauna past tense maka ko me ia o le mai o isi e ka le sia fa le anga o le mele sa ko fai le kai mi fa ko a saule fa ke le sia ngo kongo Samoa e pi o mai la isi ka o mai se fa ki Apollo pai mala fai ma to me gone are those times. Long gone and long expired. Wa live until na te ai tua ia tu ai ngā mea o leo mai koe wha mai o ai lea. Fatua i fo i le mele tate vai tua i le social media le telo time. Ai wata tauna ngā lulu e whaatasi. Ngā lulu e mea uma. Wata tauna ngā lulu e whaatasi. Fisosoani leisi, fisosoani le skeri siango si i runga i leisi. Ma tātou tau mawhai, ia tātou wof au whanga uma. Tātou wofi uma pe au whanga uma pe sau whanga uma e to tonu o leo lai whaavaule kau ke lau ngainga. Ioi. Ai rea o ngang koe o mai isi wha mai hase ranga o ele ha, ranga ai koe alui ole wa ai alui fea, ai koe alui ole wa Ai tasi le vae ngai fili fo i le mafau le tele o taimi. E kusi le lima o lesi e ka lesia i lesi e ka lesia. E kusi le lima o lesi e ka lesia i lesi e ka lesia. A o le fesidi. O le halale e ka lesia, o yengi e ka lesia e kau ke sao o ingi me o le ola e whavau. A tato o mai o whai ngā kusikusi ngā lima so ia teo. Wala vai ia le kusi lima.
A o le ale mea ua o inai o le ale ioe le whaapotopotonga whaaleanganga. Wa ka unganga o mea ngai, o a umangi me ka o ekalesia, ecclesias. Wa o le upule ekalesia o le upunono, mai le upule ecclesias. Ai o a uma me ta o mafutanga kerisiano, wa ka unganga wha Samoa, o mafukanga wha kerisiango. O a uma la mafutanga o tatou iai. Yes, pe ese ha o onga, mai upole tunu e laua o le fiso, e lau o le tolo, ai ala e tasi i le maunga yolo. Vai. Ya, o na mea uma, o te whaafetai mo wha malo atua i so se whailaunga o tala lei. Fata whai taulanga i fia malo whai o le whaiva. Amu iau tau, e le whai ngofia o tau whaiva. Ya, whatalo whale na, mo tatou umalava. O le dei foi vaiaso, o le vaiaso o lui tau o le ola. Vaiaso fo i o le tele o lui tau. Mai se fo i, ia, te tonu a umalo a inga, tonu o le community, mea o lo te tupu. Ia, ae le mafai o na tatou wha vai vai ai. Ioi. Ia, o nofo fo i le nei vaiaso, ma le la vaiaso, wa tuana i atu. Ia, ma mafau fo i le mafau i le tua ma le sa valinga. Mai se fo o mea tutupu solo mai o tala tangata. Ai mai se sia o keisi lele nga whaile mention a vai le sau o le au HRPP. A vai le o mai a le au haters. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ai le sau le ako. A o le mention le mele na whai. Ele i whaia ia tō laulonga, ele i whaia ia submissions, ele i whaia arguments alo ia, le ma se mea ngā o le mention nā le mea le na whai. A malama ia i tangata le leo la tō mawhawha. Ai wa uwawa ia tu wa kelenga whesili mai ere kua kele. So le whainga maingo, ele whainga maingo e whatu. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Yeah. La le winga o la utala le o te whaia tuai. Se pepe hai. Tu upea. Wha mai le whaakonga tuku ia. Tuku ia lātou. Pepe hai i lātou. Pepea e ola pala a ai ai pea, e ola tau whaaleanga ai pea. O vai atua wa matua expose mai lava ma maua mai pea o le sunga ia sua. Se usa Andrew Moa vaale sa au mai ai lunga tustusinga finally le la fatu awalanga o hau o te le tai so ona faia sa utala ia pai mala fai o la lafi mai se fake page o te fai te langa e te tau ona mauani mau tutu ma mausali pa to vai tunga wa au mai lunga e le uso I think o le afoi o le uso i America Andrew Moa Ia o ia le nona au mai e lunga i sanga post tustusinga tangata lea le sau le utanga le U-turn o le paranginga nga le utanga o le U-turn U-turn lana por kalami finally wa vai tunga tustusinga le compare mai ai le sau ngo lana fa matalanga le sau langa polo faila sa o le U-turn le utanga atamai ma le fake page. I think all fake pages. Can somebody help me? Whamole. Le fake, the reason, because this is an issue. Le la wo fia o te tango au watu vanga lea. O vai ngā kunga, ko kusa le lei upu e whai mai I. Ma upu e whai mai I. But the only different, wa adi le fake page, wa adi lunga hae o parkalafa umana, wa adi eile lau vale marangutu pua. And even with that language, o te le mana e watu lunga tatu porkalami. So ole reason, ole mafua angale o te tango e au watu. Whafonga mai fo ila. O fōlinga ia le tātou te whai atu ai, o fōlinga ia mo tangata e whaangutu lua. Lenga o lo te nofo ma le story, whatever fo ia ono o fia tala noa I le story a le tama. O lai loa le leia er ka māloa lea. Oi fo ilonga ingoa.
Freedom of Samoa. O vai nei atua. Wa no foto e mai lea Freedom of Samoa. Thank you. Is it T lava. Le lungo le tatou. O vai nei atua la mata ai au kere ka kalore. Whaingo le porkalamere. Ai o vai atu lungo le newsfeed o lau telefone. Mua e foia. O ia whaingo la share i lunga e tupai. Le page le Freedom of Samoa. Alai whai mai fo ilo ule alaku i Samoa. Tangata tonu ala lea te whai atu ai. Le ua maua tai anei. Le itua o le fake page lea. O le tangata lea, le li lea sa whai au. Sa whai au, mafi. Se whiakula au ka maikala lea. O laike sila fia le ia mafi. O te leiloa oe e te le sila fia. Ai e ke iro le leia kakale la whaatoela utala walanga naina tau lolotu malo uso. Kulo fo isi uso. Ai la ule ka ua le soa fo isi uso. Ai ngai sa kou lolo. Singi. Nai sa tau lolotu isini nai fea. Mount Druid. Nai sa tau lolotu isini Mount Druid. Nai la le wingo la utala le ute whai etuan. O lea la o ke ngofo ma le story. Leanga e kupu le meana nganga kupu i lau su, nganga masi kinkikiringa, e kupu o ngai ko ke loku malo uso. Ai sa o nofo lava. Leanga e peisa o fayatu. O te le fia ta alo i le tino. Leanga ele o se position le nga o au i lo tūlanga wha salalau. O te le mana o te ta alo fua i se tino. Se i vanga nga o maua kaikaia oe. Lea ke lafi, ai e fia ka alo mai le kingo. O lea la te fia tala noa mai, saula se ta tala noa langa o leo vai tu o maua teiteia oe lea. Ma awe ke koe lafi lilo o leo maua oe o mafi. Te leilopo o ai leo whai. Mana tua mai la mafi o le tala na au mai i le tau lotu. Len whaaluanga o malanga kuisingi. O le tala la lena au mai. Ua sau lava si au faletua ma tau le kalesia matangi. Ua e whaako inga re kengi or kou e kalesia. Kenkiki. Le whato au tala noa atuai. O e malama mai sa au nofo na whaamatala uma mai. Ko kiki wha alesi si or kou e kalesia e le lango umai la uporokalame. Le kalesia le ua kuri e sei oe, le ua eru e sei. O e malama la ile mea sa tupu. Leanga o lewa uwa ai tunga. O lo fia a ngelu ia malaunga ngana. Ai sia mupingi o kire eva kuala upalu lau au upu leanga i runga o la uporokalame. Leanga o te le masangi se ngana whapena. Ei oe. Ai va ai lo fia mio atua. Ma lo fia le lei malaunga ngana. Ai e sau lau Freedom of Samoa. O lo mafi saoanga o le kaimianga e a fia i kinkiki o lo e kalesia. O le teimile na nalu e seile anganga ma oe. Le ala foi lale na o mea umai lua i mai lo ngutu. O lo real self. Mafi, listen very carefully. Your real self, le i le page le ale Samoa, o le Freedom of Samoa. That's the reality of you. That's the real you. O le mafi le sau le U-turn. Le sau le pato le U-turn. O le ngonga ro pokala mea kia, o le U-turn. O le mafi le sau i le U-turn. O le mafi le alai mo opea. Ma mo opea. E va ai atu tangata o ia sa fai fe au. Kusa o le mafi o onga. O le mafi o onga mea le mafi mai o le U-turn. O le taimia na e toto o ai le tintiti lea na saulo faritua matangi le kalesia ma admit ma tau le kalesia ua e koko o le kinkiki. O le kaimi fo ile ngaru ese ai le ngamba ia ma oe. Le ala lua i mai pua inga mai ai lo ngutu tulo le ngangana le ke nganga mai ia mai stato pati ua maua mafi. Mai stato pati ua maua mafi. O mafi le ai tu o le page lea. O fui e te tango fai mele maua i le tope lau o lo wita. O le kope lau o lo wika le angai whamerikus pa ia ua le whaakere vaveinga hau me fai.
leanga e mafu ai onga maua oi ai te tau foi ona expose te tau ona iloa la na le fatoa o wafe tua ia te o U-turn fatoa o wafe tua le mo fai atu langa wa leva na faʻasoa mai se o so ke lo e ke le ale karusanga mai foi se o so ia mai ia mali o le uso o weki o meanga o le mea saonga kukupu langa ile o mako nga fakuang kala o lona atu o luana sau le matu e kalesia le alanga u fa ke ese ai vai ia e fa pia fo ia nga o le mo ke nga makoroloku fa pia mai o fa tule se uso it's okay to me o le personal issue langa o kere fia personal kanga ai so umata itu pe o te maua tai tai se taimi langa o tai loa tasi le tau fa le nga ia le la nga ese ka ko kau le wo fa tu o ese le na o tatou tala le nga e ko ke fiu e su e ngi mea o ke sasi ai e nga o mea fatu ma mea fafau ko ke faia e nga o mea faku o mea fafau ma mea uma tau te faia nga pa wale nga o le mea ko ke mafai o nga pa i mai ai le kingo o le tangata ua faa uina Iova ioi nga pauanga o le mea mawhai o nga kou pai mai i le pela welea ai ke le whai aku ele o si wha maualunga but I know who I am I know exactly that's why a o tala noa e ele feiva o le atua i le prokalame fia kanga kai wha alongo even ia ke oe le devil even the devil loves to watch me yes e fia yorki Apollo. And I like you ki Apollo to watch me. And I am hoping o learn e oere ki Apollo se mea le lei mai le prokalam. E na mafua no vai atu. O le ese sengale na o te le lafi. O ke le lafi. O ko sila la ile mea na tupu Samoa e lengi kala fakula le au mai fonki kuris wa leva nga pisa mai ise uso le wa leva nga pisa mai ise pages la laule ai mamoe la laule ai mamoe la lau ne tau fa alongo ea o tau tala tuai until ua over ai ua maua kai oe ile page le ke fake page ma e lafi mai tu e te fiwa e te toe sisio e umangi fo por kala me ka ko sila le la posta ngai lunga fa kanga foldinga my freedom of Samoa ele o ia e fa pe mai ngai fa watch this ole post le la so ne fa pe mai ta lo fa wa 5 fuas ta mo mafi ele yese se ngo mafi makanga ka ele yese se ngo mafi makanga ka they report themselves let me say this ya kanga ka na maua anae na mau na luatu i o ele alatu ni ofu le lei le fare fa masino ai alu watu e ofu pe o hanga le homeless ona alatu la ia lea ona tuli ese security alu ese ai alu post mai lunga ilanga post ai kango ko report e ia le mena tupu ya pretending that there was a third person who actually witnessed what had happened to him. Le meanga nga kuli ese security ma le officer ma fa fam singo e o kilani ele o mangkau o kilangi. O ngalu lola ia posti lunga. And he reported as if he was the third person witnessing what had happened to the other person, but the other person was actually him. Ole makwa ma dia ole ulengi producers. Anyway, se te foi mai la utala. Au te fai atu lava. Nga lela ava tu la utala lea. Malida kuai. Ele update ole fa masinonga. Ai so te foi mai na ua maua tai daily over Mary. Fa taia afa pe fo fa fonga mai le uso ya sua Andrew po ye foi se ona if you have the two post fa mole quickie mai send mai la messenger pe fa mole o send mai li tono le taia alo wingo la utala mo tangata e maua e fa pe ma la mawanga o le ri foi le la mawanga o le si o di ia ngala fiku o fake pages long ago fa tu foi la utala e to te fiu ai to te e maua o ko nga o le tua
o le atua sili ese. E ino ye me ye ko ke faya. Le ko ke la lafi ngai ko fake pages. Ma tau so na tafai ai. O le ao to wola to ilalo mo to wola pala a ai e pia. Ke ro uko. E ye nisi o to wa feoti. A o la lafi ai fake pages ma fai le fa o lo ataua ma le ngutu wai ta ita o le tunu u matangata o le tunu u ma fa ngainga. E ye ngisi wa uma e ama mo wa ma feoki ku lava tulo. E le o to ilo atu nisi. Wa o ai ma le fa alu maina. Wa o ai fa pena. Bela ngai to te sila tele. Wa uma so ia o le malosi le o loka mafaufa. Sa o tano foi fua mo ta entertaininga mo kakali e fua ngai me. Ai fa fetai o le ua matila ma maua lele. Ia le nala wa ufayatu mafi. Ele ai ele i fakua e sesi se kala e winga le mele nga e koko o e kingiki lea. Tulou. A o e avea ma faife au. Le ala nana pa u e lau faife au. O le mela le o ke fai akuai. O te ofo i lo le ma. I lo sau fai akuai. O a fau kuanga i ke avea i le akungu. Nga e ai au mamoe. That's a fact. O le la o fai akuai ke oe. O le a sau fau kuanga e koe ave i le akungu. Awa e ko ke fiu ko ke oe fai. Ma fai tala ia te au mana mea DNA. O whatever na mea tau te nau wai mana mea uma tau te fai mai ai. Can you bring one proof? I would love to hear some names. Langa lewo kango ka waku. This is an evidence. Your wife went and told the congregations. I will say this in English. Mafi, the host of the Utanga Tamai in Sydney, Australia. Your wife went and told your church that you were the minister and the stewardship, went and told the congregations that you committed adultery with a youth girl of your own ministry. Yeah. And that's why you were punished and get removed, cast out, excommunicate, cast away. O le mafua anga le nana tuli e sei o e me na e sei male lotu. So how can you come and ai ka ngaka ie whaakarango aku la epa? Ai tangata e whaatala noa ina, e whaatala noa e tangata muri lua. Le tulou. O le wa uwhai atu, le anga ile i oa au le levo nganga e oa i oa le whaife au. O oe o le whaife au, you were a pastor. O kele i whaife au. Kele i kai ang o whaife au, kele i o whasikula nga whaife au. A o le maualunga, e wheo lolo mai pe ana whaape e whai au wanga. O kai mi fo i kele i whaife au, o oe o lai ke ka solo. Ma e lau wasa solo. Pe fo i o au ia i lau wasa ma mea umasa i mua. Ia sa lau wasa fo ia. Nga kako lau wasa uma. Ora kai mea lang kako lau wasa. Isa kako lau wasa uma meang kako whaia. A o le mele o te whaia duai. E le o le taimi o le lau wasa o le taimi o le ke whaia maa moi. So awala te tala noa mai le ai. When we say we all had a past. O le past nga. O le taimi o le i malama ya ke riso. O le ola whaalafua. Ia. O le ola le popoi, o le so o le alu, o a umanga mea, ai maluanga, ai pia, ai aisa, ai, o haka mai e maua le kongangi. Ka manga, si pili, pulu, o a umana mea uma, fai ke kenge, e oe. Fai ke kenge, o ha uma tulou le ngana lewa utango e au watu. Faitaanga, mulilua. O ha uma mena. O le wing, o na mea uma i le taimi le ta tau te lau wasa le uke karangoa kuai. O lewa ufai atu. O le taimi lea ua aveai oe. O se leo ma moe. Ise e kalesia. E le ai lai le o se kaimi ngao sou kua ngai.
Ya e oso e kua ngai. Ki yele mau ole freedom of express. Ya. Piale mo le meole ole lafi le fake page ele mau taitai ya. Yele na. Na tonwa tasila le tangata ya matua fa mawina lele. Fa mau lele mai ta auto ai selo sunga li o fa tau malama. Ole na ua e totonu ole vaenga le cyber crime ma ale vaenga le cyber unit. Ya. Ma kuwa i fa mau le la lo le sika ko fake page na ua reveal. That's why tatou langa te eli mafai na tou lafi langa o esa e lau ngai ngale upu le tua pe e te sola e a ifea yo uluma. Kalo vai freedom of Samoa. Ua matua to e o ti faʻasoa o le meta o le freedom of Samoa. Vai ka ko ye. Le na o fai atu. Aua tau te ta aloi mea ia. Leo o fai atu, aua tau te ta aloi nei mea. O mai lau case. Ai tatu o mo maloronga o ke feku la e se kia ia, ma e se kia i la valanga lera ka kokonge ki lau case. E le leifo tau whaafonga. Ai avatu sa o la vai au case. Ai ka ko mo malonga. E tau te o lau case. Pe mai al tatu malolonga. Let's go to operate. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lo matamo fiele mafaya upuna famatala Ua numera tasi fo I oe ile Pacifica La Samoa La Samoa mafai o nanamu Whaamalo si tu maupea O te alofa ia te oe la Samoa La Samoa La Samoa Whaamalo le atua o ia o la You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Afio maya, I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata waina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua mua o pepa balanga I le malaiwa le tele. O na e anga I mea I lau tu tau gavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal.
ma e whaanga solo ai loa i security. Ona e ulu whanelonea i se vai ngai matua i maa hofa tele lava no mātou ofi. Le whaleolo airport VIP. O lono winga o oe o se tangata matua tahua tele ia te matou. E te se e le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali. Ma mai moa i ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porokalame i a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau maka Samoa ese mo le taimi mua e te tau nuu mai ai e le aiso na te tongi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua i le nao le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua. Ai lua so mara lima tala mo whanau i lalo sa furu lima tausang. E paulava le mea e te whaia o le te tongi online o na whaali leo lau City i le taimi e te taunu ai. E te whaonga ina so o lava se vaengo le VIP i le pito lunga po le pito ilana. Mo au whanotanga, Zoom, ia po ni mahalolonga papua o ta pena i lau whainga amlanga. E sili lava lau ainga mon, le Whanaiolo Airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samo strong we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. Toi whatalo whatu le tali umai o le proklame I malolonga masani le vanga o le fiafi. E na ua whasuma le 2 minutu te nere tu lai wha teibia mātou. E New Zealand, ya, o te loa ua whavalu e te aile lima I Samoa. Ya, o te loa fo I nisi o aturu o misi fo Amerika. E mo te loa lea so lua le rei Houston nei Amerika. Whatalo whatu fo I ate o tau toi fo I met proklame. Au tatou wa faʻasoa. Pea no whai atu. E lei so kai mia kali ngi mea ngi fake pages. Lala fo ilea tatou uma Samoa a if the source o le mai ai le whamatalanga te vai a koe fake. E pala ai e fefe au mai ona fōringa. Au mai mo fōr tai mia. Ewe, me mau I fō. Ai a mau aloa la le toi ngā lafi le lafi. E lafi ai le iloa lafi. Oh my god boy. Ya, me el tonu le vetu ai so ia le fia la lafi. Ai ko ke le iloa lafi. Ioe. E tau mai ai I tau te le I le lei le ta'alonga leo le I ngā vea. So ia ko ke o mai ko ke la lafi mai ai ko ke le I vea I tau o langa atoa. Me la le maua. O le vave pepe. E le I taitai o na uma le po. Mai fa bena tulafono o le ta'alonga leo le I ngā vea. Ah, e vave ana e pe. E le I leva le po. Ia me la le maua. Awa e ke lafi ai a o maua kai oe. Oi nava to e whafonga ia waru personal. Ai le aila se haru personal fo ile le o te le fatu tala. I don't make up stories. Ah. Ai vange sa o kwa lo polo faila. E ke ka alo mai seki mai. O le ke ngofo maro polo faila o le vanga I polo faila va taro fa o sa tu maseve Burge Mackenzie. Senior mai se fo le masio for le tua linda. Ya, me se fo yo le fainga malanga lo fatele atu mo o lua. A leo ke vai aku. O oe le ke kami ma e fia kama ama e fia kenge a. Wale vanka oko ya uru polo faila. Ai ona o te le fia ta ua atua. E au ngoa ma se mafua anga kakau. A e ta alo mai aia te au te ta alo fo ilele le polo. E ke vai fo i paua me ke maua ya ke unga polo. E avatu fo ya polo.
nei au ko ke au o renga ngana le leile au tau te fa le hanga fu ala utala le fa yatu a fai tau te ta alo mai te au le polo. You expect me to play back the same polo? Po le ala ko le polo pe ua mamafa la utongi aku ya oe. Ai e kongi aku a oe, e kongi aku a oe o le polo. Ai a e ka alo mai loa ia kia ui le kingo. Ai o maua kaikaia oe malau ka alo le kingo. Oh my god boy. Da ilo fo i lausau. Pe kukusa mala uaruaku ke ruaku i le kingo ya oe. O ke li ko e whaakafa ya oe. Ia. Te le popole ai pe ke rua koe misa i marou ko orua, pe te rua toe vevesi ai marou to orua, ili te mia lea i ruma o kiwi, marua koe whekaua i ai ruma o lua whangau, angai maka polkalame. It doesn't matter ya te au le nā mea. Ioi. Ia e tā pena e te toe lulu, e te toe sele le mea nga e lulu inga. Lela ua ufa iatu fa pena, ona ua o maua teitea lava oe. Whafteia ia ila tau le ano e, whaftai fo ia ila tau e ano a, e makua iau ili lenga ma vai lenga. O mea ia le au fai fake pages. Tasi tangata e give credit si tele iai o le sunga ia tauru papa. Victor, taula. Tasi le hauso e ese lo fia iana findings. E makua va ili le lenga, vai lenga o pilioka, o le koma, o le wha mamafa. E mantua o tustusinga lenga o tangata sue. O kaka sue. So tasi le vaenga fa FBI fo ilele ma ila dolo te sue nga tusi ma vaenga fa pena. E fai ngofie na maua le ye oi. Me la le loko fa a fai ke le yola si olanga ivea. E le sau ivea. Awe ke fie ke le fai me o fake pages wai na le umi na le tau I ma ya e maua oi. Ia vai la tatou le si page na le woso so fa nga mai le atau le masiofo po le ni se mai tonga. Na vai tua e te ua vave ave me alunga. Na ona hafea mai a inga tupu. A fea mai fai mai ai marko mengi mar fa fefea a inga konga. Matangata tonga. Te ia ne uta ngofi sui e tu o profile oi. O profile la waki nga inga. Posi so e ia mau. O te le ropo mau po ai le profile na ua. Na uti ngai na mai ai ile page le na. Esa o. A u falongo ku ngo ka aro ka. O ser me ko ngwane ka. O le oso fia ma die mar ka fa leanga. A u se sere le ku ka alo ye. Falongo ku nga ka ki ele a kom ka ave me alunga wala ngai kasiel pinginga mengal au konga. Oh my god. Iyo. Te yele ne o to suifa wa. Bala ai. Wa esa oi mea ka mai ki wa me ia la o mantua o mantua pala ai te ia ele ala ngai le te tauna ta aloi mena io ele te tauna ta aloi mena awa foi la ese ka alo ya ka ko sa mo e ke ka alo ku ta aloi te tonu io ai nga e ka woso awang nga lo ya un to tau sa mi sol fonua tonga o ele nge fai awang nga lo ya oi e nga tal tau sa mi pua ia e nga ka ko i pua ma povi io ma mo ai o ke so le ku e ka sa mi ko ma mai le ka va tu va fonga na tu e aru ma mai le aru ma sol fongu ke ia pala ai ia na po le ta so ya tu li sina ia po either mi ko lo tal te ia le o to ba mai le fe sau fa nga go gi ngi fa nga mai lo waka it's okay fai te lia o to o le tino le nei o le tino le tangata wa fa wi da yo o le tino nei o le tino le tangata wa tau ma me ti nga o askuli mi nga mea ioi o askuli mi nga mea le fo yo ke u ia ile ngai kai mi fo ile mau ngo ai matulanga uma ai pe no fa yatu se o mea ia wa sua malia ile kofo ale ai ngai mea ele ro so malosi ai na o sia u lofa tu lava
awa e fai lava te e ufa mai ua maliu ia fo ilele ua maliu si ko inga ua maliu la ikiki asi kenge fo ilele e fa mai ua stroke ia e fa bena ya awa la tatou te popoli tūlanga ole tūlanga i lau case ele le ia fo ilo updating ngā tunga ya ula vaia ole tole fo soli ai solo le ai awa kau ke roki fo awa kau ke fafangua ka me ke la falu ko la mo ya la tu ni tem ole ola case ya te lo na o report ya tu inisi o fale fa sala lau ole a fo ile ave ngole li poti pe ave maleita pe ave sao pe ave madele fia e faita lia la vala to le faina la to report o le mention le sa faile so for really te nei o le te e ai ia le loia e me se fo o si un ngali ile ma to te feto ai le ma to case le o le te e ai le loia o le misio lo tu lai mo le un ngali ile mai sini e te e se mafuanga e ala iona fai atu la mo le mau i le video link now a e tango ya ve eselo loto elea ave eselo mafau fia tau i masui ave eselo loto tinga ai au mailo mafau o ina le lei au mailo mafau le lei to tonu ole ele ai masetulanga e faʻasai le fai atu ngola mo mau i lunga o le video link lai available o tatou te le fai ai emotional tatou langona mamanatu faiunga o lai ta oto la vala o le tulafono e le fai loa so pala ai ma so le pala ai po so koa ma so fia fa fia poto i le na mea pau le mea e mo mia e fa masinonga o le vai kingo mai le kangaka lea wera e te aluatu pe fai atu i lunga o le video link o le urupo o le urupo o le molimau o lai available ana faapea e le ai se na mea o se video link e mafai ona fai ai i ala o le faamasinonga o le ala le mea ala i fuanga karusanga fua ngā mea o le mea leiga karusanga fua ngā mea peia o oe e peia o oe a e loa o lai ai se mea e mafai ona e talusanga e faataunuu ai e mafaiga e karusanga o le tali la le na e wha nofo file mua ai le mafau ita ma le mafau loto leanga ma le mafau ai uva lea ta atia pea i le fionga i le whaamsino ta atia pea i a papari ipo ala la toa rosela e whaia pe na te tali eina la ua whai ngā luenga aloia ai a koufesili mai asiata e mawhai ngā whai le ngā mea i lumo le whaamsingonga yes to atele tangata sa faya la to e o fo ia te aule o te fai atu i le fainga o le suenga ale to te whaafonga mai i le fainga o la o suenga i le moli i le whaamasinonga a le pale mene i le lato suenga fo i le na fai i le au i linga o allocation si na fai i le fionga ia le ana whaasanga i sunga la au le mali toa sa o fa ngai nai fo ile mele nai fa yai la mo mau e oi le nga ese so enga le court ese fo so enga ia al parlemene fa ngai la to fo ia komisi pe ia le peno fa masingo so ale ma faila na e ala tu sa mo sa tu si mai fo ile committee atia ai o talia tu ia o a o le tangata le lima tamatau o lo ainga o lo tausisi o tina matua o ha urkanga ka fainga ruenga yelo ko rua marfanga maka e fainga ruenga ele la se mela ala inga fia rua ia ku foma so nga rua tutulo ele o le pa wal mela la te fia mar na fia va ai o folinga o a ule ele se ai ma avatu fa matalanga o lai fa tanga le tulafono so o tola ia popo ilalo mafi malau u-turn popo ilalo lo toleanga popo ilalo io a e fialu la o Samoa ma ke le so faku alu Samoa le nga o le metonu le nai ta o le tau fa leanga
Aua tau te lalafi mai tua o fake pages na tau o mai la ia. E le ai sa tau fe au le mele na. O lai tu uatu lava I lo ia o le ala fo ile na wala yo na avere fa atuatuanga I lo ia. Lau te malama yala o le tulafono. It's within the law and within the court procedures. E mafai ai se tasi. O na fai atu lau moli mau. Pe ke alu I Samoa, pe e fai aku pe kangia po fea lava. E kasi ale mele e kurikuri. Pe faa maongia, pe le faa maongia. That's it. Awane I tātou se ese mai le aunga au te. Samoa, ai mai se fo ila utu alalo mo ele te loto leanga, o le ala afale tausanga. Aua te va ai le laua manu ai sila I le faa muli o atu. O le ale winga o le upu pe afe waloloko ke le mo oe ke le malama iai. E le o se case o so ualu I Samoa, that is not the case. And it's never the case. O le case, pe faa maongia, ku ua inga ma upu o le urungari ilea, le la laupea, ale su e ile melea. E le la se mea la alai fuanga o la kufua I Samoa mo le nei taimi I le tūlanga o le wha ngā solonga o le. Se I vangana, ua iai ini si vahenga I tāpā mai e le wha masino. A ka pa mai lo e le wha masingo ni proof o mea lava nei ale ua whai atu. I am willing. E oe. O a umana mea e ui I mea wo tau fatu. Ai se I mawai I ngutu le wingo lau tala tulo. Se I su e I le fo wa longo. O le fo ua apalai e le lo ia le ungari ilea. Le me ta o le strike out motions. E wha alea o ngai nai na mātou cases. O lana me fai la ua watu I Samoa e wha alea o ngai nai fua. But anyway, e taatia pea le vaenga le nā. Taatia I a au ma whanawhana o le fionga tamaita I whamasino. Ka kia. E le ai a se senga o le melea. Ma le mele kou ke vava ai e le keisi lea kou ke ngau ai. Le keisi lea lenga umaku ngei. Kulou a lo koe a whenga. O lea ua umana saunoa mai ta lasa le fionga tamaita I whamasino sinia. E mamale la aulia le mali e toa. Ka kia ia la resi vaenga wai kou kere o ango umakulou. Tau te leo tauano tele ia whipulea ai, le fionga whipulea ai, a mai se fu. O enga o la auri ar mari e koale. O leo wa uma o na saunoa mai le whaamasinonga e mama. A lea lava kou ke le fia iai. O lea lava tau te le mana na o e su e lo le hit and run. A lea kou ke koe manga ngao e apili. Kou ke manga ngao se ia whare pui la auri. O fea ka oko iai le mafau le o outou. Outou minority, outou ie lai, e le o Samoa uma. Kusa makua whaapongi sa inga lava outou mata, e su e le hit and run, o le maliwo ku au, that's the main issue. E le o se conspiracy. A le wa umanga saule ruling. Le wa saule ruling, mamale sungal palmia. O le ala le si mea ka kaungo kou mafau ai pe a whaapea kou ke fia whaamaongi, kou ke fia angeru, ma kou fia kau kakala le ami o kongu. Ka kou whasasanga no le hit and run. Whasasanga no le hit and run. Wa te tau malava ya tatou media, including media le HRPP, pe o observer ma uto uma. Whasasanga no la su le hit and run. La sanga sa oikui la epa, la sanga sasar nga sorfangua ua pe kulou. Ua pele soro fanua lea. Lea le soro fanua lea. Lea na tau mawhai e wha sa tau no le sunga le li palemia. Ua pe. Wa kaput, wa uma. Anga ua mai le ruling. Ele o kou mangaku, ele o ngio maha kou langonga, ele o lea, ai whai ko akasi a le fili nga a mi o kongu a le fionga kamai kai whamsingo. A whai ele a toa, o lea kua lai sirsila. Nga ole akua ia se ako ele ai fo ise sao mase ami o tonu o le fionga le tamaitai fa masino. Eoi. Ele ai mase ese nga ole mele ko ke kaumo. Ko sama kuwa I ko le angwa ile nguku pua o le urungari ilea. Matua I tau le ano lava ile matua whainga o kala le anga ile pale mia. E o ia fia me. Ko I sai li le urungari ile kamari anga.
A koe a mai upu makala o keise sia. E tiaki. E o wha maseo siri. Upu ngā lalau i ai. E o la au lea mali e toa. E o so se mingi ska. E o ia angalosa. A repi fōringa mai. O tau HRPP. Pau ale mele ko ke ngau ngau wai. Ko ke le ngau ngau su era mi o kongo me ia langa fo o ko nganga lea. O le ngana lea lea o a o o tau el tau tai. O le ngana lea. Io e. O le ala ko ke momusu e su e sa o me ka o le ami o kongo. Le anga it's never ile kusia kuila epa e su e se ami o kongo. No 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 no. Never. A o le tau te o mai ma le tau ngana mafu lea. O le ngana lea le ko ke o mai fai. Ko sai pau wale me tau te nau nau iei. E avatu mātou le tau te whita iei mau te tau te tala i la mi o tonu. Ngā avaku la le la kauri liu fua. Le la kou kauri liu o fua le mea le ai. It's got nothing to do with me appearance i Samoa, ma le laku i Samoa, ma le physically, le ai, ele o se mea nga. E oi. Ai o le mea le tau tuli atu. Se i o mai le urunga li. Kulou wa. O mai e kaukakala. Ma a maingi wha a maungianga. E sa o la o hau lenga kupu e le mea lea. O le mea ngā luke fia mangau. Po le hau winga o mea. E kou ke le fia la o le whaima ko keisi. Wa foi tau te momusu. Kou ke momusu e maua le mea kongu e pepelo. Lenga kou ke momusu e wha muta loa le tau mea valea lea. O le tau lau pea o nei mea. Wa foi o le ngangana mafu lea lea o pea kou kai kai. Aso uma, ki nganga wha kogu mai e wha masingo ka ofia, ai whai pea. So o tau te mumusu e su e la me o tonu, ina nei te iwa le heini a tau tua inga e whaia. Mai. Mafua anga kongua lea le kou ke ngau ai pea. E awara su e la me o kongu, ai wha au pea tau talafatu, tau te manana o e wha au pea la tau whaipona, la tau whai. E ki nganga whai aku e le ingi wha maungianga. Ai tau te le mana o e su e le moni. Le anga ua pā ua iro tau manau nau e wha au pea. Ale ua whai aku. E reila se mea la a lai fuanga kou ngau ma kou lango wha pea e male ale. Ia. Ai mesi le strike out lea. Ia? La ale loloto tele sa utala ile ano fale o le case. Lafo pea ia au ma whanawhana. Lafo ia au ma whanawhana. Ai se tasi vaenga o whailo atu. Ai le leifo ile anu atu ia te ure nei e fiafi. Ua o tarusanga i le o lo o avea ma komesina le taimile nei. E sui la ulo ia. Ia. Wa u vatu lau tusi alo ia ala se imeli. Ia wa umana o talo sanga i leo lo ta ia le metanga ruenga o leo. O te mana o sui la ulo ia. Wa umana fa o ia lo umana o ngai na wa umana mention las falili. Wa ave uma ia uma fuanga. Ia o te faaftai. La wa utalo sanga fo ila wa te ave la o case i to tono le official lo ia sili. Le anga o le case lea. O le tamaita i lo ia fo ilea na tu la i le case le nei. Ia, o ia sa outsource ia i leo ngā luenga. E tāua i ten information e tauna na sila fia. O le winga la o whamatalanga. La ua mahea o na o toi whaailoa i sunga manu le malo po le taitai. I le taimile nei le fionga e whamasanga li a taua. Ma ave uma ia o mafuanga. Wha mole e suila uloia. Ia. Te lona pauna si vaenga ia fe ia la utala noa le vaenga lea. Ono te whaalolngia pea. Le mātou mata upu. Ai nana o whai atu. La i o leo te tala noa dulanga o lea ua. Ngā le umaa. Sau le a kore sau a mainga ia. Sau le a kore o mai a pai mala whai. Ai lafi mai ei roa ma mafi. Ai maua roa mai ei kua le freedom. Ua sau. Ua tuu maa. Ua kuu le mea sa kaunga ripoki. Ua sau whaaso. Lala mea lake ei fua ua o tau whai mai. Yes. I have better reasons e ka kauainga o ngofo e kausiro o ainga vailo o ainga. Se i vanga ngā ua kaua i le kingi.
E oi. O le isi mea aua ne ingalo ia autou. O le matou mata upu o le mata upu fa social media. E le wo fa yatu. Tu atu me yo to ma fo pe fa pe wo fa pongi sa ina le ola tamai. A fai wo fa pongi sa ina lo ola tamai ma lo ma fa ma nga fanga fa le ona wa fa tu wo fa tu muina o leita. Let me say this. O le mako case. It's a social media case. E le o se case fo ilele e mo mi airo ola koe fa singor kua oi. E le o se case fo ilele ma o e mo tu lo wa le o fa so adwai. Le te tali generally. E le o se case ilo ule tali tonunga. E le o se case fo ilele o ke roa koe masau ako pau e avaku o mea ngai o le fea o ke le ala kulanga o fea le mea sa yai. E le o se hit and run e ke alu e fa singor mea nga so ai le kangaka. E le o se murder e ke ala koe fa singo le mea pe fa fefeang ka okor kanga kama. No, it's a social media allocations. O mele o upu fai fai, ole halale, what's so talo fai, ia, o le tūlanga dana. La na au mai ele fio ngata mai tai fa masino. Leva noa, e fai e tuai submissions. Ia, ai tu e lua. Ia, ona fina wina lola ia. E tau wala hatu e le vaenga o lo tūlai moa. Ya, a me se fo le tu prosecutor leo. E fina winai. Ya, le tūlanga e te tau wai ona. Fai ai lunga o le video link. Ma tūlanga fa pena. Ai le o le fai atu. Au te le fai atu o se si tu. E le se, oi e fefe alu i Samoa. E o fai atu sa oa. Tono wa le ngana ele. E le ai ma se si e fefe alu i Samoa. Ai se ia ve ese ma le au fau ma leo faisu esu enga pepelo lai kokong. Se ilonga wo ese uma. Fato ai lo wa yailo u fatu tuanga u te alu i Samoa. Ya. Lewa ukali mangingo. Desi vaenga. Wa uma fo ino u fa ai lo antu ila u imeli. Le sa avea ma uno ia. O ngai mangingo ar kaukalanga. Le mangingo le tautalanga le misio le fatal no nga fo ile le misio makanata te mi fo ile na vala au mo matumta upu le talo sanga ile unga ali e fia malanga i Australia ma le tuana umaloa saurua ia le misio faile la por kalame makanata manino yo le tala le misio na fai ina fai mai le sunga loia o lea fo isa tautino mai ele leo su esu e ale o lo tangi ngoa nga kaukingo mai e yai fo i nisi tangi po ngisi ka ngaka lai ai lai kau fa aurungi la ko e winga ya kia te vai mea elengi mea ka kaunga kala ngoa i forma ko leo su esu kulo ngai lunga fa kala ngoa nga ngai lunga fa tal ngoa lono winga o la lai sila fia lele ya la el fa masingonga e kasi ala le mele ala ngau mai ile misio yo ola ku Samoa. E oi. E manga yo wa walang fo ila wase ka solo mai si mea. Ele o se kali le that's not justice. Ele se kawi o se kula o se sori kula fongo se sori o se kula fongo. Le ai ele ole na. Ala na fa malulu duai. Ai ole update le na le o tu inatu. Ya, kere fa ko ale le ke ya ka ko mengi mai na fa ali ya la to fina ngalo pa wale mele na wai le wali e HRPP a o to ya la ko kamala sa fa i ko kong man to mai la sa fa ya ko no kere fa ya ku o le sia wali yang fa so enga o sem le o fa maungia o mer cases le la ko pepelo la nga lau er cases le la ko pepelo they are still there. Some of them some they are still sitting there. Kanga kala ia le o ke fai kwai. Tangata ia. Ioe, le anga o tangata o mai ana i tonu le fauwina. Le o fa kwala kanga ka o mai ngai ko kongur conspiracy le case or conspiracy. I mean le case or conspiracy. O la to o mane. Tala le winga o la utala. Le o utali manino atu. Tulowa. O tau fo ia tu te tulo tau fa fe mai ma o tau ia si ai se to wola pala ai se to wola pala ai to te le
tutupu le mea te tele manina mea a o tau folafolanga ai te loa ai tau te mama ai tau te ta o to moenga mafai mai folafolanga ai longa mafai ko sa vali ioi e solo mua i le tangata e laki e ai lungo le moenga e eku wailanga a tau sila nei tangata ia pe a fai o tangata moni ia le tele na expose mai luma e tourist e fonoti to low le uso so le uva ai aku kanga kai e fai mai forfolanga ia uma kanga ka ma skamo savea o le a taua a tuila epa so le ole makua mama i leanga ole makua mama i leanga e tutu mai pe e pipi o Jesse le te fai atu ai le na awe tau te se tia le ngai sa o upu matala e fai si malolosi a o mea fai ngaluenga a wo tek kama hoi bior ka vale a faola tek so le se kau fa mo ia fai ngole olanga io tau fa mo ia fai ngole olanga ala ngolo te vai te lo tangata e mama e kuku mai e pe e sa oir kala resi okay ti or ko inga nga fa masau or ka vale e vili la fa malama fa ku ngale fa mai o ngale le ale o ye fa io e tu mai e te vai atu se toya ina o se lo matua e tu mai e tiro mai e le ato toni o loa a o upu makala a ka o ka e le o se va krasingi fa inga upu makala melana le tate fa yetu ai ia wa fia nei ni forfola wa fia ni tu lo te le fa yetu le ama ele awa ka ko ke kaule kingo awa le ta alo ile tino awa lava mena vai atu ta oto mai pea ia mea au fasala lau ia e fai au fasala lau a fai o ia o lo o ngai ke le pengi fiki mai se kaili ia o e fa pengi fiki mai mai ia o e i ngari pengi fiki mai a fai le o e se media a fai o paula o mele fai o fa tau ta vale alu le lei o e fa kau o ka vale na le lei ia lo tu langa fa tau ta vale a fai o ia o le office le bank fai pea la o e bank ma va ai o e mau ai longo yai afa pe o lau ngā ruenga e te le bank va ai le lei camera va ai camera i ke ua mau lima sila maro ki langa o mei lau ako a lai ke le o va ai a ua te va ai mai te le ia te au e va ai cameras a fai o lau ngā ruenga o le fō mai alu pea o he ngingi i oe fō mai ia le tausi soifua a fai o oe kausi mai alu pea o e wha au le nginga o au pou ngingi pea le pou ngingi le vailafa ngingi le kangi i oe a fai o oe o le fō mai sa o a doctor focus oe iau mai ke ua kui se mai ta tia le au whasala lau i oe ai le ai se me e ke oso solo loa a fai foi o oe o le fama alu le lei fama ai lau oso alu le lei fama ai lau i oe o a lau mele i ma mea uma fai le whakoanga ai au e te oso mai fu e te oso te taalo le taalo ngā le aua a mātou ia o lea ua mātou wa o langa lea o le whaasala lau aso uma kaukua le ala foi le nai tau te vai mai te le te tai ana o fia latu fua nini tau pou o kou va ai mai ea o ngofo o fia oso fua o ke ngingingi po u mangingi lafa mangingi mafai kui mafai siaki le se mea ai se a le nga foi ele sa u mea ngai fai ela foi le nai lai no nofo au te le tai no fia lu fua aver pasi ai se a ku u per pasi a manatu le ku per pasi ia lua kua mara wari ia mara pepe mara wari ia le pas ia ko oi pe pas a ole mele ole ese ole me tu atu ia e fio so fua fai le me na ave ilis ele anga ai mea e madua le anga ai mea update la le na le o te avatua e winga i le case le nei a fa malulu fo i fonga fa masinonga ona ele ma fai ele fai fono no fo
Au vai tunga. O le ua matiritila tangata ia. O le la pe focus fuar kuskusinga. I lo ua lako ma le lea lako. Le i focus a kuskusinga i upu makala. Au ana ingalo. E le na o au. Na afia i upu matala. Alu ngari lea. Lala le ngā lea e kau ke halua ia se isa ili. Ka kou e su ile makore ngiu. E ua kou ke ofu e su ile makore kuava. E le e se makore se kuava, e le se makore se modi. Su ile mantole niu. A le la e tau au na tuu maa. Ai maa ia au. La tuu le au nga sao e te tau ana sa ili. A le la ake iwo mai e ngau ngau. Kou ki fia ma ngā o e whao ngā le paua ma abuse e whao ngā kou kala e persuade tei le fionga tomai tai whamasino. E avatu wai au i Samoa. Lena, ia, o te le wha lilo liloa lau tūlanga o les. Ai wa uma na o wha iloa. O te le o wa umana o sui ia. Ia lau loia. O na fupo tau wa aina e paplika tuilunga o le sa tū mo au. Ia, o le tamai tai loia le fionga ia mangele leone sua. Mailo, I think that's her name, last name. Ia, o malana whailo atu. Ia, lau talo sanga vai vai. Ia, wha more mole. Sui lau loia. Pe sui le loia. E tūlai. Ia, ai maise whaafitai, na ua uma ona toe te dalor whaamisino si, sorry le loia sili. E toe e vatu maanga ruenga ia sa outsource tua. Ale matanga ruenga o leo. E fiso soni ai le official loia sili. Eoi. Ia, o tūlanga le nā le ua ofai atu. Ia, le alai ta o tō tu iai. Sia mātou case. Ia, tātou wōr malologa. Fōi mai. Ia, le hai seki ia kako issues tātou te awhia. Tātou wōr malologa. Sai fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Paleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters.
Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Whaleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. Jaimelo wajile utolo minuti on afale le July 5. Ele Jaimia mantou ya le tatou office name rukau. New Zealand ya ele nevanga fo ole fia fisi fatia mo tua si familia ka le aso soifua ole fa fine. Ya Javik Tileila Victoria Abbey Panapa. Ya ole alo fasino ile sunga ya por fionga faʻasoa eli Panapa aka Mr King Falai. Ya osiona alo le nei ia o mai tai tonu fo ile le wingoa le fa ingoa ile company Javik's Island Taste. Ono na tausanga ia ile I think ole vaiaso ole weekend ia langa ile tatou programe le weekend. Ia manuia tele lo waso fa nau o ile fa fine fa manuia le tua fo inisi tausanga se tele ia usita ile lei matua ma etene le lei ia ole tene ole tamaitai au le leia le whanau a Javik po le whanau a faʻasoa Mr Falai. E so oa i le tina o le ainga, so o sion tina. Happy 6th birthday. Ia te oi little princess Javik te leila. Ia, staimi e watu nisi tātou whaasisilanga. Tele foi tātou whaasisilanga. Ai, o nei motunga awhama o totonga na e tusai foi. O le tauwarumanga o siamato keisolo whaanga solo nei. Ma le urunga li ile mai sini au se talia. O le isi vahenga ma te tuina foi. O le dulanga ile article al observer. Article ale observer wa mai tawina. Ia le dulanga foi le peise pe tau mafai foi le o la tau o investigatinga ia le mea fea lua iei ma fea fio iei le fionga le lipa le mia. Winga la le whaamitalanga. Wa levano te whaavai atu. E oa i le drone lea watu le tama lea. Ma whaalele lunga o le tonu le male whaalele. O le so tai au o le a se i toe fiso tai ai mawasta to fiso tai ngam le fionga le purisili o le male whaalele. Le fionga ia faʻasoa. But this raise and concern, a serious concern, manatua mai fo i o le sunga po le fionga ia faʻasoa. A o le ia vea ma purisili ma CEO po pulenga ale malai waalele. O lana ngā luenga sa iai mua o le vaai o le security o le malai waalele. O ia u maa sa pa u iai le tūlanga wha security. O le tūlanga le puipuinga o le malai waalele. O le vaenga la lea ua te le ai se fisiringia o lo mafau ai o le vatu faʻasoa nei
ai te loa o le a maua fo ele fionga pulisili le faʻasoa lelei e tapena ai foʻi se finagalo o le uiga o loo faamatalaga e pau lea o le vaega foʻi lele e matuā i li kaka ai pulega o aviations a so o se atunuu even ia tatou i niusila le mafai ona o atu faapea o ni tagata even i tusitala ma faalele nia latou drones i luga ma breach ai le tulaga faasecurity o le privacy a kou silasila gei le si article le observer le saavatu lea latou te sumiga atu ai o le masani lena le tama lea tusitala lea leu te vavaai e tuga o le masangi lea le kama le leigo ia ami lea latu ma faalele laga drone le iluga now o le fesili loo mafaufau faamata lau o fioga i le pulisili e lē o se solia lea o aiaiga o tulaga foʻi lele o puipuiga mo le sauga lemu e lē gata ia tulou taatia le mea ua ofa ia gai le fioga le palemia ae mo le puipuiga lautele ae maise o i e maaleale le tulaga o le toʻai taunuu o vaalele ma le tuu vaaese atu o vaalele seʻi feaku laukala lea faa toe tutuu mai foʻi lele lautala ina ia faafaigofie ua tele tausaga o ufaigaluega le malae vaalele i aukilani e silafia uma isi au o magai o uso ia manai to fafine sa matou faigaluega i le e New Zealand i aukilagi o matou la sa matou loadinga load and offload o cargos foʻi ia o vaalele tou te silafia tasi lea vaega e mataʻituina mo le sauga lemu iga ia aafia ia afi ma peʻapeʻa ma mea faapena o vaalele laga ahooge iga ola ia afi o vaalele e faigagaga ga malamalama o e lea e te tafao e te faaleano i mea nei ae ahoʻoiga e mafaiga miki ia aku e le afi le kuaiga mamao o se object poso se mea e ono o atu i le 5 se lau mika e oe a o nei na vivili peʻapeʻa nei o vaalele po o le a se mea e lakalaka e o le ufoi lele e mafaiga sak in atu yes o le ala lena e lē mafai so o se vaalele land wae e land lo le vaalele ia o nga taxi mai lo le anga i kokongu foʻi lele ua sau ia sau lo la ia faasauaga i le gate e lē mafai o nga feoaʻi ai kuagi kagaka ia e load controls ma mea uma packages ma latou ia seʻi loga ua kilia le emo o le moliga i lalo e faailoilo mai ai it's safe to feoaʻi i kua maluma o afi au aʻou ku ai le vaa ua foi o faaitetega e mafaiga miki ia kua i kulou a e lē ai se fiakigo kele o oe maʻu pea o ina e savali luma o afi nei alae full speed e lē ai mai peia o le memikiga akuga ioe ma le seʻiga akuga o le kamaʻiloi foʻi lele le avatuga e peʻapeʻa ma kapilipili o le vaa pe a e oso i luma o le afi foʻi ia lea a o kua la le piko i kua o e pei o le kiaʻiga o le laupepa lelelea ke lelea ai kua e oo i mea o kakos kekele foʻi gai a maua nei e peʻapeʻa ai e vili o le vaalele e lei loa le mamao e kaapeape solo mai ai o le uiga la lea lai ona ou fai atu leaga o le ou te talanoa atu au sa ou faigaluega le malae vaalele ou te talanoa atu e ese loʻu this is one of thing e se lo fia o te ngarue o le mele o le mataʻituina o le security o tangata o lea la ua faima it's being a concern lau fioga i le pulisili avaai gei le mele faalele le drone ar kamaiki lea ma le observer o gai ova i kokogu ma le pā o luga kogua e a o le vaalele private jet le laku puʻepuʻe mai mea ia faamatai le tatau ona tapu le mea lea I mean, ele o se security breach le mea lea ele o se mea e ono tatau ona toe foʻi ai o i le kampangi ma ave se su le kulafogo ma ave se kagi ave iai se tulaga faapena ia ae po o le mea o loo saʻoloto na o fesili ae vatu ae talitonu e o le a fesiligia ai le fioga i le alii pulisili le aso ataeao ae ua manatulaga ua ou manatua lenei taimi e fai ma faʻasoa kasi lea vaega e maaleale e lē mafai
Ona so ona whaalelea, ai maise o ni tūlanga tau pei wai mawhainga ngā wawa ai o spai mea ia. O ilo fui tātou Samoa e le te tau wa tau na si itia, le level lea wa te tau na si itia ai tātou. Ai na ona ua watu whapena, ona toi foi mai la i o lau faʻasoa. O le hala vale mea mana le tau te nau tau te o e su e wapei o tau o FBI ma CIA. Tau te fia sa ili fua le mea e iai le fionga le pale mia, kou ke fia sa ili fua le fale bai. Ua whai la kou whaasala launga le kokongia, ua se o mai le ko akelo le lisia tunu i le fale mai miro moa. Ai le iai se fionga le pale mia le fale mai miro moa. Fatu o tau sila nei o tau, a o ai lea e whai ma tau so o upu i nei ni usila. O ka ngaka. O re kouso o upu lea leia i ngengi usila o ka ngaka. O tau sila la i le te leo le whaafitauli. Lea la ua tatusi mai le te leo mautangata ma whai mai o i miro mo. O se solo ai mangisi o lea kuhu. Ai o la fesili o te fesili atuai. E whawhewhenga kou fio e su e le whare mai o iai. Whawhewhenga kou fio e su e ma investigate po o inga kokongia, o inga pasia, o inga whaia le mea i le private jet. Ai le ma whainga kou o se su e po o i konga mariwet ka me kikire. Ai se a e le ma whaiena o tau su e ina. Po o ai tonu na i tua o le maliu o peni a mina. Ai se awa le whaale le aere kou drone, se i kausi pai le whare pui. O kou maua mele o tu whai tuai. Ai se awa le whaale le aere kou drone, se i kausi pai le whare pui. Po o le hatonu le mafuanga o le maliu o sia polo fesa ua koe maliu o kumai e kongo le whare pui. Ai se ana le whai aise tau su e nga whaale le solo le kou drone. Se i tau sa ili tonu po oina maliu wai le profesa le nga maliu i utei vai vasi. O fea o fai iai nā su enga, mana na ia tele. Le ngai ma fai e tātou, lua so taluaina o shei ngai tunga. Le si keis wo paso iai leo ai maua ona o lea. O le porkalame. Porkalame su e se tasi o investigations show, podcast. Na lato su eina. Ai maua ile li ja leo. Ile keis wo luas furu lima, so fitu tausanga o ta Feio leo, feio uma isi vaenga nga su. Ai o aku leo vaenga ye faiele la ko story, le podcast lea. Ai o tu le farfasa la lau le faiei ma faila ko su. Ai uma enga, maua inga le lead. Wa makukua le ori ia le ai feo la community. A le ia ir kanga fa ori manga faia fa la vila. Vai. Ola ula fesiri kai mang ngai akele ko me ye fai observer ma na ye tele to investigation full narrative le wo fa longo joy wo to o maya investigations ma nei me uma to trusted source and all this and all that. Can you tell that source to find out who actually do the hit and run? Can you actually tell us that source po ai kongu le nga mali wel ka me kikile ka ke pisa ngai. Oi. E ma faina fiso ni mai le tau source na se isu e tonu. Pesa o ni fa matalanga ia na likir ke le fongi le o le na ale to lua mai na. E ma faina sau su enga fa pena. E ma faina to o ma tua su e po o inga liki e fa mau ngai e au ku le ma le o isa le o so ku lo fa inga o so sola. Ai ma wa enga o le ngumela le fa mo ngumela le nga senda. Tau te sila fia. Sei fai atu lau tala. O te wha mahalurua tu fo i pea a fia ni langona o nisi e masani na matou faʻasoa. Ma matou tala noa. Fatoa au toe fai taua lea e share mai e tangata. Fatoa au toe fai taua ia la lea i tūlanga. E ile tusi ngā lilo mai ava maina. Na ova ai atua i lata mai nei. O ia tusi mai ai e winga i le keisa si on tōlua. E leo le mele nga whaiela pokalame ma tō whase umanu. A o le vaenga lea no ova ila tamai nei atua. Pea sana tusi ngā.
lai tau tala noa mai ai winga i le case le a sion to roma su enga le fa beana tala fo ile le waka kauianga o read between the lines lenga mavai lenga saunga. So to me this is my analysis o wa ia le ma lo ngona ina o faitau watu barkalafa le ma upu makala lai fai mai io ko ya o fai mai o afa masanga ma ko kiki fa penal foi ngatu susinga mai na eva ai leina ma vai leina so noanga to ya fa pe mai o le a e le ingi mea ko kiki a ku sa ko kiki a sounded like e fa pe mai na wona I loa le su enga lenga fai leo e mamalong ko rua ala ska ko fa karipia si mai langa lawe o le official attorney general. I mean that's how te ilo ya o tole to te fa fonga mai ai ia ke au o lau le ngā kau wavala aku. E sao ea, li tu singa le o te whai atuai. Iyo e, sari langa o se o producer Filipino e whengang o whaku ia iskamo kale e tango e su e mele mele a o alu por kalame, ai ole ale a whaina. Ai, e koi kiki a i lau whai tau watu i le vaenga le a tu singa le al tustala. E koi kiki a sau wa ise langona e whapea o ngai loa e le haingi mau kuku e le eise wha mau ngianga o le mele koi it's nearly like that. Yeah. Praise mai e lo matua paua le o le tangata o lea e sau e tau mafai e li poki mai le mea lea oi ai pauale o le tangata le wa sau e tau e sa lau tala ia whaftai to tele le sosoani mai lunga o le proklame le na ko sa ko iki a vavala mai foi le wangai loa le unga o sesu enga ma mea uma wa foi ana whaapea nga kei loa e whaale kongu e le ise kalango whaape whaia che wale vanka ko faiar ka alonga le make kupua wale vanka ko faia mai le ngai me o make kupua kasi le ha favorite io le ngo le mako ka le sia ya io e faiel mele ka o mo fai nga karakau maki ia e fai si le ora o fai karakau maki kama foi e make ngai ai ko e mo wangi io o le ala le wingo le tala le o te fai atuai Malaysia vaenga se peno tala no tu vaenga le no te foi le I faupunga al tustala le la tala le sa fai lungo le o le la por kala me ma fonga mo se manu o winga la le tu fai to fa pe o i loa ngi mainga lilo maiava le ungor se su enga ilona to lua ma o confidence ele aingi mau fa vainga ku ia ai ma fa maungia because to me correct me if I'm wrong. Ai olo ule na wavala tu ilana tustusi. Maana whaupunga. E fōringa mai ua langonga re fia e le o mamawhakele, pe yaikele, po o le le ai fōi. O nge mau wha maungia o le melea. A laifa mai ia ka koku kua iang kari mai le official loi sidi. Si? Fōringa mai e eise si le ua kongi i le melea. Fōringa mai e eise si ngau uat kere fongi kai mirea. E fōringa mai o se mistaken identity. Po o le a le tūlanga o le ata o to iai. Ia. O le fesidi. O inga ka ua ia lilo mai ava. O le fesidi. O ai a whai wa iai se whai unga mai le matanga ruenga o leo ai na ona toe ave o le official attorney general e toe review ma toe o ai lea ua mua breakinga le news. Lea ngai oa ia nanai. E le kakaunga o ngai loa fo. No. A lea oa le la aule le mali e toa e ofo ia lea le pule remoni ai afi. E la ke le i loa se result o le la keisi lenga whai ngai. Kuro waka ko ka uia keisa. O mense na kuai sua whai o fionga I whai pule. Tulou le fionga le parimia. E le ai masesi o kākou. Ngai loa inga le karia kalasa le la fai. Nā le winga o la utala,
Le ngai le o se case I se fale pui o I se fa masingo le mele. O le e fai su e nga leo. O le vesili la o ai le ua liki ai kua. O le fa afita uli tu tasi le o te loa la e fea ngai ma le malo te mile. O tangata fai ngā ruenga a le malo. Fa malulu kulava. Ma fa ko ese aku, ma fa mari aku. Ia te o tou o lo o tou faia le ami o tonu o lo o tou ngā lulue, male fa maoni, fa mari e le o tou le a fia ila utala. Ai o te langona, o le ano I o tangata fai ngā ruenga, ai mai se arko akelo ila tou wa sumalie le nofo I te tonu. O tou ia le tou te fa fai ngā tahina le mea. Le alu o la tou fai te tala. Le alu o la tou liki. Kasi lea upu o kaunga ku ukongor kako kusi lea fa asino fa tonu upu lea na te tala neo la nganga Samoa o le liki. Fia e liki mei fafo. O le ale mea e o ele sao fai ale fionga le mingi sky lunga o le kokongo le vaa wapu ele sao fai ma le me ku uyai vai. Ai tatou iai. A o aso ele I whaiangi ngei mea o ngi Facebook. Nga kou I loa mea nga ku uai vai o kangaka o mingi ska nga wheo ai Lady Samoa I ngā aso masala whai ma isi ka kou waa kuai. Puleongo, foku. Na tau I loa le mea na tu uai vai. Tau te malama o mea nei elengi mea e fau ngei o mea ua lewa. Ai se a o tau whaiai lea mea ngā le leua e a kou pu expose mai luma. O vai tu fo yo fai mai e tasi ori e fai ngā ruenga e seila. Ai a kou vai meo mingi ska ma kangaka uma fe kou ki vai e. O le hale mea mana, o le hale mea le anga I le nā tu ai ngā mea. A tau vai tātou ua matua ta umama ina ta I o le tunu ona o le leanga matua fa matua o le anga fia le to atele o le au fai ngā ruenga le malo le ai fai ngā ruenga te mine turoua pe ana o fai tu umono o fa poi mo fa mawala lo atu mo o tou ia e le o la sa o lava ko ngā lurue e le o afia matangi e le o afia o tou a o tou uma ia tau te ola e fai o ko fia feola le mele ua ia I le fai ngā malofo tau te lefia o ese tau te ola pala a ai ko ke wha ma vai ese a wafo I e moku e le pau whalawa a lela e ola whai ngā ruenga te ai afu I nā I le malo e te le langolongo ina te lore ai afu mea ngā ke whai yes o le ai afu mea ngā e le aiso wafu o haru le malo ngā olo ai ngā o le afu o kupe a kangaka whai sao whanga lewa o karanga o mamakua Awa lava ne e fa be mai wo tele atu ma tu tala o na singa ko o le ele o singa so wafu. O lo e ai ale afu o isi tangata. O le mea ngā ke whai. So o sesi lava e kou against se whai ngā malo e kou kuai. Kusa you are going against your providers, your employers. Kusa ole post la ngā o kou ole malo. So o se makanga ruenga. A fai e ke le fia iai. Ia. A fai e ke le fia iai. Fai le mea pito sili o na ami o tonu. Ko faso I fua fai ngā malo. Ko faso fua makanga ruenga. O ke le fia kaukua mo fia au nga ise pulenga e leonga kasi maso ukari kongonga. Faso I fua. Se koe saula o HRPP. O nga o koe apalai mai fo I le kokongu. E le mwhainga e whaiara ngā mea. Can't you do that? And why? Why can't you do it? E kasi ar mafuanga. Kasi ar mafuanga. Ioi. Wafo ye moku role pa ufalawanga. E makua e kui tife le koe mawasa si au ngā ruenga. Ioi. Ale utau vava ai uso sola mai fafo. E le kau whaapingea la ukala le whai atu. And this is the truth. E le kau whaapingea, o le ale pinge, ngā o ngā wha ma vai a maisi ngā ruenga, ngā o ngā iloa la kukuri, so sola mai fafo. So sola mai fafo. Yes, o le pinge re ngā orkala leo ke whai akua. Nā o na maua o le mea pila, wow, e mo mai fafo. Ngā maua o le mea pila I Samoa,
ko fu mai fafo tau te fai kala ko ke fai kala mai a mātou fa mai tu ua tuia le mahalo malea ia a fai kala nga o nga maua o lau ova e sola mai fafo e mua e sola mai ngi usila ia nga e whakifa koe le Australia ke ere wa e whakifa solo ma e whakifa solo le ala na le ute whai atuai so ia e whai mautou whai mai a upu ia mātou ia tunu i fafo ioe ko ke pisa i fafo wangi ngal ke iau ka fika u ku shopping center o tara la ke li mai ai ke va ko la mo ku mai ya ko yo mai si le lo me fa o nga fa nga u ma fa o nga ka mi wa ngen me wa sa mo wa me nga e fa mai ku la mo ko fi la mai ngi why Aisea lenga ku ulau leo. Aisea lenga ku ulau fo mai. Aisea mea lenga ku ulau faya o nga e sau ke kau ap. O fea lai kau wai ap. O kau i... o fea. O kau i sa vai apu. O kau i mangongo, o kau i aporima. O kau i kua. Lai tau i ni usila. E tau i fea. Au se talia. Le ala nga wa lai o nga sioki le meor faya o nga sioki le meor ka o fo mai e o leo le o sawa ko i lo mar ke le meor leo ku le ma le meor leo ka fa vali ona fo le to te le la to na train le ma le ya o nga matulanga le tulafono o le o mai nga ruanga fa vai kemi lai fa si mangu la lo lai fa si mangu i Australia lai kau lai piki moli Australia lai piki apu la lo ai sea o nga e kou kei loa, fai mai. E vavenga maua la uka avale mai fafo. E vavenga maua la ufale. E vavenga maua le fare apa, fare pālangi. E vavenga maua la uva afangoka. E toi fo i mai la utala i le vaenga lea. O dou lea ma fuai ona whainga tā por kalame ale. Al whainga malo. Tuloua. Kou ke sira fia. E ia la utari tonunga. E le whainga kānga kukuli o kou e whainga malo al fast. E le whainga kā. Ioi, o lo una la tari tonunga, e le whainga kā le kuringa o oe, pe umarola u kongalake, pai Felicia, po le hale tūlanga iei. Ai kau ke whaafekai i se whainga malo, whaafetai le fionga le pāle mia, malana whainga malo, o ka e se kuua vangoa ia autou. Ai autou vai o tau le mele tau te whaia nga i le ngosi pepa le tau te whaia i tangata. Liki le information, alu le information. Tau sisila. Fo i mai leo lau tala. Ua tangi tala si tamaita i o maina tu lori sofa lilo mai ava. Ia, o tatou ia o au ese tatou longona pe au vai tutulu se tangata le ngai o loi mata e taunga tā. O loi mata ma le o tia o le loto e taunga tā tele. Ia te aula ia ina ua share mai le whaatala noanga le ma uva vai e tua tutulu le mafine. Ia, o ta mafau la ia. I le o tia ma whaafita uli o lai tutupu tutonu o ainga ona o tūlanga o me whapeneiwa. Lu i tau wina ai le soifua ma le ola. Ai la si vaenga o langa kangi kala. Tatia ia la, and I have full respect. Mo le tuafine tu salmalingi o na loimata. O lana le nā. Ioe, wo o tia lo na loto ma tūlanga fo o meo loto tupu le ainga. Ai sianga saungoanga. O te manao. Ia te au malo utari tonunga whaasala lau. E avatu ai se faʻasoa. Leanga i lo utari tonunga e le sao. O le ale winga o le whaapitalanga. E whaapea mai. Ua maafua ngā afia. Le ina kala mai ua maafua ngā afia si onko orua. O ngā e ka uale o ngaia. Lea ma o oe ale i au kuskusinga. So, and, you know, halwa ya, etc. Ai o loa lana tala i le mele whaapea mai ai.
onga o ngei mea ua porokiki o le porokiki ua porokiki e faasolo akoa ua mafu ai ngei mea ia te aula ia okay ua porokiki uma me uma sa ai aua ngei o kako ku fakasia le uko mar mainge e le mafai ona tatou tu fatasia yes ua porokiki uma me uma lei ma se mea koe nganga o nga mea ai aua nei ngalo e le o se porokiki le mafuaanga nga kua ia iro ko olua le mele la yo le faʻasoa le avatu faamole mole e le se porokiki mangi afianga o se porokiki lou kango longo tuaiga le fai lou kango faafesookaʻi ngi au kulei po ngi au drug dealers ma taʻu i ai le tau pulepulega lelei a leoleo lea e faatapena leai lae le se porokiki le mele ga o lou tau mafai e puni e sili aku le afianga o le mea nga ngai lor ke lau kala ko ki sili le afianga o le mea ngai lor kanga kala e trucks e oe le ngai le mea kusa wa e betrayinga ku lo o ke lo fayaku a mea generally le o ke fa makala ai le mata upule lenga o le afianga le na le afia isio to lua until e fa ilo mai le fa ungo suenga but so far o lae ku ua ia o lae tu ua ia ona ua taritonu le fa maunga masuesuenga leo o lana numera lea na senda ile mele o e makua ku ngā la se whaasalanga ma molianga le sori ku lafongo a se leo ngā ke koe betrayinga ngā ke koe whaalakainga le makanga ruenga e serious le mea lea le ala na foi lele if I were you tau mafai ai tatia ese let other people li pokia me le ai awange au mai for por ki ia lai fai ka fai ko so mai fukuno lai me kire ka karasa oi le koso ka ngoi ka uru so for par mi ala me nga muso ka walanga ole intention le nga ole fa oli yorli le nga ma le fuanga au kuranga o lei tua o tustusinga nei wanga o poro kiki o ai lai por kiki o ai ele o se fai ngā māloa fia mela e kūr kai mingai ele o se fai ngā māloa kuila epa ai ua makua fakia leanga ma paulia ma faia inga ko ilalo popo le fai ngā mālo a le sa pale mia sa fai si o to olua maana porikat ioe ola na ngā ruenga le na sa fai o le puipuinga o le sa aveam pale mia na te atu nei. Ai a koe foi mai lava e ilo tonu le ano fale o le mea lea. E makua i kakau ma makua ma mafa le sa malainga o se whaasalanga o se leo e ngake koe whaalakainga le matanga ruenga. Whaalau kere lau ka lau kere o whaiaku ngā o le fionga i ana nai le ai. So sesi, pele o ngā ngai fo i ai po ai. E le fesiringia re kofu far pipui. E le kakau fesiringia. A fai ngai a anga o so fai aku ngai mari wai se leo fanga mai ai o ki ai se leo. O le ala le mea o e le anga fai kala e fai. O dousi le fia ea o le alava e kako ke ngumi solo o fea ua fai iei le suenga o pokaki. Fea ua fai iei pokaki. O fea ua fai iei le leo peni a mina. Fea ua pia mai i au walaki le ka ngaka vale inga ai o se leo walaki le sola. Ona o la ua iloa ua faa au penga ina. O le mea tonu a lea na fuai na le ei se mea le kupu. Sisila, Samoa, au kango e kau titei o saku ilo ulangona. O le mele sa tupu i fasi to o uta tu lou le ta ua le fio anga lea na maliu mai ai peni a mina tu ua iai tangata le o pokaki lea ua ngi moa kulava ua kako le koe whaalongo iai. O le melea, ilo utalito nunga, it was an inside job too. That's how I see it. O lo ngā opinion. Ai o le ese nga. O le inside job lea, nga kau ia pokaki. E le aingi fanga e le o faa upenga inga, leo ngai o aku longo winga. Pule mai ai oe. Pule mai ai oe. E le se meke sola mamau ai. O ngai sawa vali aku ngai kama mfaka. O ku ai ngā info ngai lo utalitonunga. Na ave ia pokaki. E oe.
awa anga whaapea e kau ia po kaki peire ka unga o le mea lea o lea ua oso wha ia kua leo leo o kua inga oso wha inga awa o le mea lea na whai nei i leo oso wha inga lea lea tua ia ia le sunga ia nanai pora whionga nanai ia vani it's a well plan take down fo ile lea leo leo le saungi e o leo leo e oso wha o le operation lea e le o ingi leo leo mangi whakawhaka e le o ingi leo leo mangi whangawai e leo fo ingi leo leo mangi whanga ngakai. E o leo maa upenga e iloa o leola ma leoki. E kupur ko inga melea. Ia te au o le mafua anga fo ile na ua soso lai. Ua sao la le make le ua di ianga ma ua le message. Angiro ele akoa. Pefuroa. Su e lo le meo le ingia. Walanga i te le ale me tupu pe au to retaliate mai. Ma fai mai kou ngā whanga. Le anga e whaisi ko ake leo. That's my view. Ma fu angaranga. Ai ngā ki a le reason. Who? Ai wha amaka e le orkanga ka ki e se la tulo. Tati e se le sua wha adanai. E ke fufa yakula o nere se le ai punga mai runga ia mai na whape mai. Ia lei. Ka ki e se la sua wha adanai. Ai tatou wola. Leanga o lea o fallinga mai ua wha maonia nga whai kala le leo. Let's use the word leo. Nga whai kala le leo lea nga ka ua ile wadi ia leo sfa inga lea muri. O le fesidila. Wha maka e ongo ko ngeki le whai kala lea ma le whai kala lea nga whai kala i o ia po. Ile ngā lea e tūru mawhawha. E wha maka e ko ngeki. Ya. Kalo sia ia tu watu ai o lea o te leo malama po o afea su enga o maka upuia e kere o fai ako e ke ka ua mele mela ngofu ai ia iyo e lea iyo e o lau sira fia umai no foi fasto uta ia steine o maina malon iyo ai lese mela iyo e lango fasko ukal leo te talia tu tangata ia e komeni mai vai e le lei foi FBI ka ia rungai o maenga ma ngei e alu uma iai. Le operations, le su enga, investigations. A wale operations le nga haru ngei maua mai ai le informations le tangata na sending ai o le warrant. O le osfa inga. E le ongo kongeki mai i. Ofisili ya le avaku. E le ongo kongeki. Tasila na vaenga tau. Ya ula ia le ai. E le o se wha porokiki la le mea lea. Le e wana i wha sehina ma fau ore to tele. E se ha mea ua wha porokiki. Ai ia kia ua ia. O le mea lea ia. O le mea tau ore maua. O le mea lea na tupu nei. E le o se wha porokiki. O le mea lea tau o le maua. Me tonu a le tau ia tau o le maua. Ia vese ngā mea. Maua le lei. Le la ua mafuai. Ai ua tau te au mai are upu whapea. O le whaaporokiki. Le hai. E anga aka ko wolo e whamai e whaaporokiki. Rongo winga. E o ai ka ngakai e whaia su enga ma mea uma. O le ua ta ngofi create. Kusa o le sila serious allocations le me le la ka waka mai le la ka whaia ali ka mai kai. Le anga a whapea loa e su ele winga o lau whamatalanga. E porokiki wa porokiki ako longo winga a uto tangola to e famatala yes kusa pekere fai mai ai but e pule ha uia la ko e famakala inga lenga o le tau te su ea a faila o lea so who is the porokiki po le mela le o tau fa pe oni allocations ongi famakalanga le o fai fa sanga isi o to lua ai le ele yese tax le ise me fa penga wa o le winga nga ya kia uranga me kusa le la ka ngofi e vali se me ia tau pulo na tonu. O le ua va ia tu, o le ua talo sanga le o lo tu. Le loia, ia utelo fo le tamai tai loia fo ile le sa le tu la umata upu le ua va tu la talo sanga. Pe mafai ona to e sui, te le mana o ai. Ai sui la loia. Ia se uma o kadia kura le ko ke fesili ma ia se tai se arma fo anga sui le loia. Asian mafuanga asian ma yesi mo ko so ma fo ko fo mai ko si ese ko su ese ai to fo mai da upulo de todo le va ya tu
O le fōlinga mai o talo sanga le tamaita ilo ia leone sua ma ilo. I le whaamasinonga ina ia whaonga ina le affidavit. Po o le moli mau wha le tulafono wha tautuina. A le sa moli mau le keisi lea si ko finga ia lise. Lise lea Marie. O lea lai whai mailana le tala le tamaita ilo ia. O le tu mai le tu te te. Ia po le a prosecutor leo. E ka kau o nga whao ngā le moli mau wha kau ko inga kuskusia. A le fionga po le sunga ia papali isia whikeore. A o le i maliu. A ua uke i rau vai tunga ua matua tila lava le au mainga e le fionga i le sunga tamaita ilo ia sinia le fionga ia unasa yuni sa polu. O ia o le lo ia a le ua maliu papali isia whikeore. Mafai maila na fisili. O au le lo ia sia. Kulou le sofa pali. O ke le iloa pe nga fai nga fea se wha kaukonga wha le kula fongo po se affidavit. Asia. E winga i se mori mau o ia le mori mau au ku. E wha sanga i le keisi lea alise. Keisi fo i lea se le kasi lea keisi fo le vango ka manga o e wha ka solo roa. Ngor keis fo isa mako li pokia. Kusi fo ia lenga avele au malo, avele ile for of talai, avele ombudsman, avele lawyer sili, si ai pa mia mal o ile lawyer le famsino. Ya e se fo ile komisino leo. Le mo mau fo ile tu sa yo le maliwa yo o le o sinava yana. Lono winga ya tangia mai ile saungoanga a le sunga lawyer ya yoni sapuru. Po unasa. E le ai lava ma se kaimi a o soifua sia. Po papali isia whikeol. Ngonga i loa ai. Nga whaise affidavit. Koe whasau kasi asiaka. Whamaile hele message po le post le au mai lunga le tustu singa i le tūlau o le tamaita ilo ia yuni sa poru po le whionga e unasa. Fa mole lai pi faya nga ia leongi ka ko ruia fa pe nga lai faya nga ile loia le karosanga fa mole o le loia si ia ku inga mangi mau mea sai fa pui fo le ai ma se taimi fa pe mai ai na faya se affidavit po se mole mau fa tautuina fa tulafono asia po papali isia fikel e kusa yo le case le va o le tofine ya lise ma le fionga sa fa pito ya fia me le se mea. A o lea e va aiaku, o lea kalo sanga le loia. O lo tu mo, o ke le lopo o leo po fia me, o lea kalo sanga. E wha mole. E wha o ngā loa. Le affidavit po le mori mau lea kusikusia. Ke loa laka ko o le mele ka o le wha o ngā o mori mau e whaia mengi o mi kula. Leilanga o leo wa tatou faʻasoa o le mata upu faʻasoa la wa mai public mai. A whaila o lea ngofo. Le loia papali isia whikeor. E ngā ke le I loa whaakasi se kaimi ngā whai e se whaakaukonga whaapea po se mori mau kuskusia. Wha-sworn affidavit. Alana client. A o soifua e o lea songa maliwai. O whea la le sa wai le affidavit lea. O whea le affidavit a o ainga sa ingia le affidavit lea e whesili ei le loia lea tu lou ia mangele Leone, o lote o le fisilia le tu fe. O fea la sa wai. A fa pele se mea nga sa ingia. A lea e fa mai le silo ia. Kalo sanga waka kaulonga ka pa ma fa o ngale. Oh my good boy. O ai le mi kula nga sa ingia le merea. Ia ai tau te lo foi o tau. E una fa pea mai nei foi. O le nganga tu lo. Te lo auto, o le matua disrespect o auto I mea pe ako whakuang I mea whapea. Lo te Lord, that's an insult and that's so disrespect. Disrespectful le mele nā o le tau mawhai. E tu wai se mea e le I whaia se tangata a o le I mariu. Ai wha moe e whaia I se mai lei po se fuafuanga e whaia I se whai unga o se case. Oa, le lau o mangkua.
O le ala la kausau i le repeat o le mele le na tupu le fionga le sui panmia. Whamasingonga le petitions ia na whai wha paloka. O le ala na mea asiata. Mana tua fo i le ana sau il whai unga le fionga le loia sili wa guilty. Guilty ai le fionga il sui panmia ia toi lupe pomuli nuku o ne semo. Guilty. Ai sa unga le guilty. Because o le invisible witness. Ai nga o le hearsay o le affidavit. E pe ai le mele o ka fiolai ka le lavai. Ta fiolai ta le lavai le me o iai le tūlanga o le whainga o le tulafono i Samoa. Ka fiolai. Kuai fo i ngei rua vai koru ai se ka suia ngei mea ma koe wha sao. Ua matua supa mamata tupa. Ua supa mamaka kupa wha angifo ngei mea. O tau sila Samoa o lea ua se i whaia kuala o fasiri lea. O ai kongu anga ke kapenga inga le affidavit. Fasiri lea. O ai na te whaia le me tau o le affidavit. O ai. O ai nga ke whaia ngi. A whai oha. O ai e kusia lau affidavit o nga o walu lea e wha mangingo mo wha malama mo usaingi i ai. Hou. O ai e ka penga inga le mea lea mo oi. O le kali o lau loia. O le loia e ku mo au. E le mafai nga kule lo ia le moa ai alu au o isasa e masisifu fa ka penga e sa ola utala o tou ia masangi kula fongo a le wa vatu so ulangona lenga o le tali na ofisiri ai le lo ia si ngia ma ko sila o ai e ka penga inga le melea lau tau tonga le tustusia e le o se kusi fo ile le ke di poki ai e ka penga e lau lo ia a fai o simi la uloia o simi fo o ke aru iai e o manga fa ka penga ma me uma o nga kanga ole o simi ave o e fa ka ko elesi o fa ka ko ngala o nga ave la ia elesi kanga ki faia a o kanga ka le fa ka penga inga le affidavit lemo o la uloia e le fa ka penga inga se fo mai e le fa ka penga inga se ave pasi e le fa ka penga inga se ave taxi e le ka penga inga se faia onga e le ka penga inga se polo fesa po oilava e ka penga e lau loia ai se ala o le mala mai o nasa yuni sa polu ile kaukonga le po se mori mau kuskusia le alanga client papali isia fikao ale o ora fasaren ka pa mai e fa onga de mele o ka Mara tua mai o tau matanga ruenga o leo. O le fautuanga lau tele langa o tele lei e kele fayaku a mea o attack po lea. Langa o I am hoping and pray. Awangi i o kou ke emotional i au faʻasoa. Ma le mawai le whainga sa o le tau ngā ruenga. Awa tau te tiro ita. Ai kou ke vaai i le point ma le kāua le kau avaku. Leanga o mea iau te whaasoa duai ma whaasoa duai i se media. E le o whakuangi kala. O le ale winga o la utala le whaiatu. Ia sila la au koe wakua resi whakaikainga. E se a mea ia ngai le mori mau kuskusia. Whakauko ai Marie fo i lea leanga whamainga ko orua masami le hit and run i le vainga. Eyewitness. E se a mea ia ngai ko kongu o le mori mau kuskusia. E se mea ia nga kali ei Marie nga ua take le stand. O ko mangkua. Ngai mangkua uma au kuskala ia ngai ko kongu lea nga li pokia le mea lea. Nga li poki public. E se a mea ia nga kusi. Le nga kusi e leo. Fa makalanga ia nga kusi. Wala ngai uma. E se a mea nga. E se le mea le nga kula ia le kingor ka ngaka ingo ia Marie. Fai e fesilia lo ia. Ale nga kou whawhifonga uma ie. Le nga kou whawhifonga uma ie. Nga whaoso o e la auri. Nga whaiaku la auri a o e lea ma lea. Ai sau kare Marie.
pau al tala la auli atia la tu lo la auli al mali to pau al tala la auli na famai atia ia o tau tala il fa maungi au ang isu kau kala ile me ngo over ai ia kau kala le fa maungi pau anga a o mela kusi a o mela kusi isa ve unga mo I kusi nga ia nga fa kau ko ia mari ese mea ia kusi o mea kusi fa mai nga fa kongu o ke alu fea nga fa kongu o ke alu I nga fa kongu o ke alu fea nga fa kongu ha ma o ke le ia ile me o ke le lore kan ka sem o ke le ia ile po o tau sila oi o le winga la le o te fai atu ai o la o fo ile atu o la lo e vatu matanga ruenga le nga a o kala ngoa ku fa penge ona te ele o le ulunga matou masatia mafaoa ele ta fina ngalo nisi ke lo o ile o le singia ma ko fa be mai se le ia le ma o le fo ilanga keisi ia le no o tele o fa ia to fo I ona o le ale tulanga yes nga eva kulanga o le sailinga o le ame o kongu so le o le sailinga marka ko sava vali sailinga o le ame o kongu e kai peia o lo wala I le ola e whaavau. E kiki e waha piapi e le laukele e whainga ka wha maongi ma le ame o kongu. O le ala le winga le o te whai atuai. E le avea fo inga I mea ma mea la uma e ai wake iwa wha apea mai. O le I le keisa le rile le kau le hai. O mea ie ma tau te avatua ma o avatu. A le lei ma o kou kalia le lei. Kou ke sira fia. Tau te ilo auto. O le a avea o ni mea mahalo losi ma toe si itia ai lo tau tautua mara kou o nganga. It's never too late. O mea ie faʻasoa kuai. Leanga o mea na mātou va ai atu ma mori ma wina. Le ala ngā, va ai. Saule keisa koe lupe. Ai whaamaungia for the first time e se hearsay moli mau e le engi kingo. O le whesiri, ngā kupu mua. Ia ka ilo iei pe ngā kupu se kaimi o kere I whaangau. Ai ka ilo fo ilo matua o lo soifua pe ngā kupu aingi ngā mea. As far as I'm concerned, first time will happen ele mea lea. A kele langi kala mangi upu mangi critics. A kele ngako criticism e whaile mea lea. Leanga o le first time on TV sa o inga nganga kamaki. Kako mei mai I le mele o kupu. A vai o le o sauno mai o nasa yuni sa polu. E ngake le iloa se kaimi. Nga longo ai ia pe nga ave ai langa client e fai se mori mau fa penga ima mea uma fa penga. Den, e salai le kako fesiri. E salai le kako fesiri. Leanga a saungi le silo ia e whakarangoa le client le silo ia. Soli, e ave mua lau whaakanganga, e ave mua lau karosanga I le lo ia lea onga le client. Wha mole. Leanga o lea iai le client a oe, I le pato le vaenga le whai risu esu enga au. Wha mole fia maua se avango, e whapenga. Ai ke le kua kulava oe e sa valia kua e haru korosi le lenga. Even le ngā luenga wha alo ia, oh, my good boy. E matua iai, awala matai ala e lima taita ina I lato fo I profession. E whapenga. E le whaasapa suia ma pei o mea whia kākou. E umauka karango I ai vidi le si o mlea. Se vanga na o lalai whaia e o tau Samoa ia. Whain kā kere lang kākou whaasao sa oa mea nga. But ilo utari tonunga. A whaia le o iloa e le lo ia a sia whikeaor. Po le sunga le pali. E na te le iloa ina na avela na client pe a mai le wharepuipui pe o aku ngisi o le wharepuipui whaakalangoa ai ma whaasangi ngai mea. Ten tau te oala I le mea le na. Ai tā pena mai fo ila au tau ia lefa mai sāwhai. E kā penga o kou e kali. Pe whaafewhea ngā kupura ngā mea. Ia a tonu la a te u whaamalia I nai le whionga ia unasa yuli sāporu. Ia on tātou wa ia turo le u tu e whaamalia mai ma whape o okay la. E ui anga kou o whaakarangoa ngā. E ui anga kou o mai whaanga ngā. So on and so on. Le mea lana nā. Tātou wa ai pe o ngā kupu mai. Ai whaamole. Le winga o la te tala. O le te talo fo I lea to e watu. A whaapea. O lo o watu tātou su enga le matanga ruenga malu o le malo.
o ukou e malu ai. E mahafua fo'i ona tele atu whaitionga ma whaaleo atu. O upu ia matala tangata o le atunu. O e alo lofa mongi a ukou. Ai sili o na alo lofa i le ingoa tau le leia. Ole matanga ruenga. La vale tatou faʻasoa ne vanga le fiafi. Tatou afe fo i tūlanga o tatou faʻasisilanga. Faʻaumatuai. Let's go to our notices. Faʻamole. Ia. Tatou faʻasisilanga masani lava. Ia ma faʻalinga. Tatou sisinga fu au teiloa. Ia o la ua atoa le tūlanga o tatou faleie ma tatou merchandise vendors. Ua whailoa mai e le tatou committee o le tatou sisinga fua. Fono fautua. Ua atoa le whainu mera lono winga la. Ia e le o toe e maua se avanoa. Se i vanga nā le avanoa fo i le te vili atu ala ili i kokongia le kupe o le whale ia le si vaenga mo le latou fo ia o loa mo le haso e whatauina. Lono winga la o e la e vave gongu le avangoa. Manatua, first come, first serve. O le tūlanga tautupi. Ae o le tatou sisinga fua le nā o e o avanoa ta mamati nā matua afio mai. Lea fo i tae au maua le tau mawhitanga. Ioe, tau mawhitanga mo o tau e afio mai. Iai tatou wala au lia whaapitoa. Tatou whaamanatu ai i le aso ngafua mua o iuni. O le aso malolo foi. I le fale Samoa i mangele le tatou whaamanatu i no sisinga fua. Po le tuto atasio sio tatou tuno. Ia, whaalinga le na. O le si tatou whaasalalaunga e toe whaamanatu atu le whaasalalaunga le nei le whaasisilanga mai le fioanga o si umu a o le mafutanga i sini au se talia. Te loa wa avatu i vaiaso te itasi ia ono tuulanga o le whaamanatu ia whaaftaifo o tatou whaasisilanga le e le misi ai vaiaso te itasi ono onisio tatou whaasalalaunga o te tongi atoa. Ia o tau sa mawhai ngā sa moa i le toi tau tapu eina i le toi tau whaamapu eina fo. Ia o pa ia mai le vavau e o le whaavavau. Ia pa ia fo i o le tu malo ia si umu sa aso mua ma ainga e lua. Tu ufo i ma le ainga. Ia ma se fo i fale lua o tu la fale. Ia o tu sa e whaata lolo. Ai whaapito au ngawhar whaasirisilanga i tupu mai e. Paolo fo i ma ngawha e malu ai le tu malo si umu. Ia o lo a fio malala papa au isini au se talia. O le wata oto i le tau mafutanga. Ia se loma o se wha moe foi. Ia o se tofa a o se haungani ma se talo sanga. A le tu maloma le fioanga. Ia awa ia se tūlanga o se wha moe le ua talo atua i se whanotanga i fia whaia i le aso tolu o me. Ioi, o le aso tolu o me lono winga o le vaiaso lea. Ia e whaia i le tau whilo inga i le no fuanga Gregory Hills Community Centre. Ono Kavanagh Street, Gregory Hills, New South Wales. Ia, mo mia so tau whingalo i le tusi na au mai sa moa i so tātou i tū malo pelo si umu. Tālo si i le alofa o le tua. Tai atu lo tau soifua, so mātou wola i le aso o tau whaina whaaftai, sainia, ali i mawhaipule o si umu, sini au se tālia. No meralina o fa o i wafitu varulua mo nisi fa matalanga. Lista tu fasi silanga le nei o vai aso taitasi mai le tatou au nanga containers a le tatou Pacifica Link i me le pone au se talia o lo i Samoa latou containers frozen. E mwhaio na mai ai ia tūlanga o au o loa po fua whae le leanga i pe o le talo, o le ufi, o le whae, o le koko, o ava, nisi o vaenga whapena. O le mea lai whai, e whaafiso ta i alo ainga lei au se tā lia le numera le na utu na tūlunga. Vili le numera le na, o isi uma fesili e ke fia fesili, e tali uma le fionga i le whamui na Ioane. I le numera le na o wha o iwa, ono tolu, wha tolu tasi. E a awa le whetuna inga, o le tutongina, o le auvatunga o autalo, o mea uma whapena Brisbane, Sydney, whapea foi, Melepone. Whapso ta il tatou numera na. Le si tatou whaasisilanga, o le whaasisilanga po le whaasilalanga foi, mai le suli mawheoi, o le swafa le lua, isa le lua whale a lili. Ia, e tu sai ma se finangalo o le ainga, ia ma le whailoa inga lona lua, ia o ke topa lua whelua lima, sa wha moe e toi whailoa ia a perila lua whelua ono,
ua lē taunuu ae o lea o le a faataunuuina le feiloaʻiga a le aiga i le aso suma le fitu o iuni i le itulai sefulu i le taeao e tatalo atu ai ma le agaga maua lalo tatou toe faatasi i lenā talanoaga i le mota o le aiga i le atu malama i sa leilua o lou le auai i lenei feiloaʻiga ia lei faasisilaga suli o loo nofo i le aiga o le faasisilaga lea o le tausala vaieʻe sa fata me le pone ia e lē toe nā ma le lahaina o lea tu le lo maʻua le faamoemoe faiga balota e lua o le a toe alo i ai sa fata ia e maise foʻi o vaimogatolu ia o le faamoemoe saʻili seleni ia o le fioaga o vaieʻe i sa fata ia ona tama fanau o loo lalama papaao i Melbourne, Australia, o no whanga South East Creative Hub, toso ma le valu, Wally Place, Lynbrook, Victoria. Ma la watu ma le whaaloalo, ialo ma whanau o vaie e sa whata, a wā se fisoasoani, mo le momolinga o le susunga i atu ia leota, i le fast party, e talia ma le fia so o se foa i whaaftai, mo nisi whaamitalanga whaafsotai teo, seliato sofe, i le ofa lua valu, lua lima tasi tolu. Ia, o leisi, o le tātou whasisilanga, ma le wha manatu, mai tātou kalapu kirikiti, o le tamatoa i uta. Lua whiru sumaleo no kirikiti wha Samoa tournament, aso sumare tolu i ulai, anga ile aso sumare valu i ulai. E afe tā la le totongi po o le entry fee o lau au kirikiti wha Samoa. Ai, o tātou malo po o tātou whailonga o le tūlanga mua e walu wafe, tūlanga lua lima afe, tūlanga tolu afe, ma le tūlanga wha e lua afe. Ia, o le tātou liki fo ilea, ia ele se liki e fōua leva le tātou a liki lea, sponsor by Toko Uso, ia o le tātou alofa wha Samoa, e le ngata o le tātou one and only Polynesian market, ia whapea fo i le tātou ava uso, ia le sitala sau au pea e loa e te tau ona e avelau au na i le tātou liki lea. Le si tātou whaasisilanga mai le ainga fast tau sala 90 Takoma. Ia a whiwhio mai tātou fia ma pati patia le mātou whaamoe moe o le tau sala family night mo le lango ina o le ainga fast. Aso to nai lua se fulu ma le tolu o me. Ma le tua le tātou ngai searo aso to nai lango le whaamoe moe o Takoma. Lua sumare tolu, i leono i la fiafianga i sumare tasi le po. Springer Recreations, lima lua tasi, Military Road, South Tacoma, address le na. Ia, whaafteitele, sainia lea whaasirisilanga, ia ele matawhale Tacoma, Washington, e Prestene, komisi lauama siolo, o le sui Prestene, sala po sala au sange mataitusi. O le teu oloa, o Malama Crichton, ia o le sui teutupe o faasu le soo. Ia mai se foi o le failautusi o Teresa suapa ia nau fahu. Ia o le isi tātou whaasisilanga, ia wau kei loa e lua poka la mea sa whatautai e kaut whara, le imas whaasisilanga ngā whaiaku. O le isi tātou whaasisilanga lea o le Samoa Independence Day Festival event. Melepone, I believe. Join us in celebrating Samoa Independence Day, commencing with our Thanksgiving service. Sauninga lotu se furu le taeao, followed by formal speeches, cultural song and dances performance. Ia sa o ina o le asonga fua le aso valu o iuni ia le wha moe lea ina i Boxiol Town Hall, Tasi Lua, White Horse Road, Boxiol. Ia le leitele wha manatu lea mo tātou i na, I think, o Victoria, yes, Melbourne, Victoria Samoan Advisory Council. Ia le tātou wha silanga na. Ia, King Falai's birthday special, talo whai. O le aso tofi lo noingo dai au e whai ele tātou special, o le birthday lea. Peia o le birthday o ka mahalo King Falai. Peia o le lima se furu leo le uso. Ia, turning 50. O le tātou special birthday lea,
ai le aso tofi lima i le fia fia se fulu le po oi kai manga ia animal fries o animal ka malo ia se fulu tala le animal fries o kasi ka ngufi ia ma le tatou island barbecue menu sa lua suma le ono lono winga e te special le lua sulua tala oh my god boy address ono Tasifa Ballarat Road Adia ia ele lima le fiafianga i se fulu i po o le misia le special le birthday special a King Falai a toai lona fitu se fulu ia so tayao tomorrow ia le na ia ma le tatou faasisilanga lea o le faamanatu o le tatou fua Victor Viola ia le tatou tulaʻi mo Samoa ia i le tatou stadium lea e faataunuuina ai le tatou fua lea le vaiaso atoa lua sumatasi o iuni ana i le lua sumafitu tatou kirikiti foʻi ia tamaʻitaʻi fitu selau e faaulu ai le tou au alii e afe tala ia ae amata mai foʻi tatou malo mai le valu afe fitu ono lima faasolosolo e ai le au e leai se tulaga e maua foʻi le tou price tele tatou live entertainment sausiva competition so Miss and Little Miss Pageant ia fai foʻi savali o le tatou sesegafua ia e gata i lea o nisi ao vaega pese faaleaga nuu pese faaleagaga faafiafiaga ese ma le tatou major vibes faafiafiaga foʻi ia tama ma tamaʻitaʻi pepese iloga taualuga ai le tatou faamoemoe le aso toʻanaʻi poka ai sou avanoa tatou fiafia faatasi ai i le faamoemoe lea ia ona le lai le taeao earlier today sa ou auai atu ai i le faamoemoe o le tatou St John's foʻi le Pacifica Day sa iai uma providers ese lava ia sa faataunuuina i Browns Road i le tatou netball court center la iai ia ma sa award ai foʻi ia le Pacific Leadership Forum mai le auaunaga le St John's le ambulance foʻi lea emo solo i luga o le aua le tele ma le lato auaunaga ia sa award ai i le tatou Pacific Leadership Forum fai ai le tofatele ai po le fitalaiga tele ai Edward Puni ia masui o ia foʻi o le taʻitaʻifono o le Pacific Leadership Forum ia e tauaʻaoina matalia le mea alofa na tauaʻao mai e le St John's latou auaunaga ia faapea foʻi tofā tevaga tofilau Esther tevaga ia ma le toʻatele lava feiloaʻi foʻi ma le fioga i le alolii fioga ia fepuleaʻi semi fepuleaʻi ma le masiofo ia o ia foʻi o le faaululuga o le itupā Samoa o le Pacific Leadership Forum faatumuina foʻi nisi o tatou providers ese ma le toʻatele o le tatou community sa autovaa ma ua foʻi le avanoa ou te MC ai le faamoemoe ma fogaina le faamoemoe i le taeao mai le sefuluaga i le tao le lua ia fiafia le loto ma ua i le avanoa e tautua ia o le mea alealea kakefaia o le tautua lava i le tatou community i so o lava se vaega ia taualuga last but not the least happy birthday to I think he's the eldest o le palemene a Samoa le fionga i le tamā matua tea peato atoa lona valusuma leono tusaga 86th birthday. Let's have that as a short clip on. Yeah, now put it on whaamole like Happy birthday ia lena pati mai sau love sau like manaia mo le aso soifua
o le toa manu le nei o le pale mene upu whai o Samoa o loo ngā lue pea ioe e le malolo wa lewa fia malolo ko inga ai o le ku malo ma le latu whatuatuanga e le isi lau fionga ka mamakua kea wana o ea lea mo le nei taimi o waka ngā umang whiula lu ma le urua e angalangonga ka ko ika sim kere o manga o ingai mea pau le mea o le mai o le kupe ro lima manuia tele lo wasa soifua manuia lo wasa soifua valus fu ma le ono tusanga o oe o se ua whaalanu ma ave o oe e sili anga iai o lau whaato whaala inga pe kasi a pe lua pe kolua upu o se whaamanguianga o le ko whaarenga e malu iai o oe o le aoa tele e malu iai la awiti whaafteitele lo soifua tautua ma lo soifua au auna manu ia tele lo wasa soifua whaafkaikele ai le uso ia mau wa send mai le video lea ia e whaasifo atu ai le tātou porukalame e le aso soifua o le ia na fo lua la tatu aso whanau o nei o le aso soifua o le afine ia Javik longo wingo le special la lea longa maka e au King Falai mo le ono tausanga o le afine also whamule mole if you can have that I've sent you a message on Tautai A'e whamule mole Carl if you can put it up o lai mai mo mai ia le afionga i le tamaita iloia unasa yuni sa polo. Yeah, there's a comment. Can you put that up? Famule lava, Carl? Yeah, that one. Mana ia lai mai mo mai tai bile. Yeah, ile moni male tulanga aloa ia o le fai tu ile tautua le nei. Tau sisila. Fa afitaite le lava le nai mo moli mai. Ele fionga tamaita iloia. Ai mo moli mai anga ile tatou porukalame. You are doing a marvelous job. O le halu wingo le tala, le ia le tau whiwi iai. Na ia whaole mamalu o le atua. A lai whi. Ewa ai tatou o tangata lau lunga tau o loa. Lai mamoli mai le whawhitai pēna o whai atu. E ka kaua a ia se mua muai loa ngi mea kau ia oe le tau tatou tau clients. O lo ia. Ia a whaila lea nge fu le tiano vātu le fionga ia unasa ile o malama. O fia la lea la ama ile affidavit o hai lea la akopea le mea lea. A o hai fo ina la tu whaia. Ia, soon o le a tatou wa aipe a mailunga se whamaninonga. Ia pole mea. O lea la wala vaa le information le navatu. O le atoe molo au aduai le vaenga. Ia, a o tatou iai fo ia also some photos because I'm being absent mai le tatou porkalame. This week, Ile Amatanga, please, Carl, I've sent you some photos. I'll check on the Tautai A'e page. Ole Amatanga ole vai aso le nei. Ole songa fua pole aso lua. Sa whaama ai nai le tau mafai se tasi o awhawhine. Ole nise o so unis. Ia ole tama se tasi o tua whine. Ia i Brisbane i au se talia. Ole ua admiti le pā. Wa umala na whau unga. Ma ua maea o le aso ngafua le na tenei ia. There you go. And some of more photos lenga senda. Can we have that on Whamol Mole? So Landora Philly, congratulations. Thanks God for avdai le dua. Ia o lea ua whaupopo mai lo ia wa mo mi ai angkongi lo ia kiki. Ia o se unis lea. Ia le ua mai ana admiti le pa. Queensland. Ioi, Brisbane i Ausitalia, Landora, David, Philly. Ia, ua, mela le ka ua le lo ia, ua sila mai ka ngaka. Ioi, ka ngaka ua vai mai ngai ka mai ki. Ngā su e lau wha lo ia e le i whanga ngau. Lea ua uma. Ia, congratulations. Paua la toi, paua la le vaenga lea e talo tua ia anko. O le ia taf lau lo ia. Ia e so o mai lo anko le taf. Congratulations. I think there's a photo, family photo. You've already, yeah, you're on a matua. There you go. Can we have that photo once again? O matua o le tabaitai. Ia Landora o le fionga le la tama. Yeah, po yuli fo. Yeah, David
fili ia ma le faletua ia alosa tavui siata matiu ia ma sia la whanau le to lua na o teine o le maitaʻi la leo Landora lea ua whaau ma maeʻa na admit i le pā i le stete au le leilea o Queenselani ia koe la o le simaikaʻi ia auage i lua oʻu ma le lo ia laga e lea aoga alu lesi e lo ia ae alu lesi e su e kusi o e su e kusi se ka su e uma kusi ia markele o mea ia e koke fisosoage mai pokalame ia fia foi le loto e achievements ia ua o iai taumafaiga a le fanau ma moli atu ai le faamālo ma le faafetaitele ia ua mai a le tatou pokalame ua lava ia ori mo lenei vaga o le afiafi vai ua usau ae fai koʻakasi le kako pokalame kau faasikuea aku ia sia uso matua po le suga lelei ataua ua alu aso e lua o tau o fai atu ma le lonely ua lonely lona misia oa ia ae faafetai special thanks i tatou producer. I do have a real producer and he is a Filipino ang Binoy nga siya ang si Carl Ramos ang pangalan sa akong producer ia na ia male o le taungo o le co-producer por co-host o le tamaitai ia hana ia faafetai ia mo nga lulu e fo le vanga o le afiafi ia wo mabaanga mamae pele mamae au me mamae wo ma ainga uma here and far faafetai subscribe like and share tatou program fela ila so tayau e fai tautai a'e ila so tayau to atoa ai puru fangota le tautai a'e su mai mali ataua tatou felo ila so tayau ai mele le fiafi asiata fale malu valiko alofa tele mo o tou soifua ma ia manuia. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Wonitamo fiele mafaya upuna famatala Uamubera tasi fo I oe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa Paamua uale atua o ia o lo ufaai Ao mai ki pua puanga Faamalo si tu maupea O te alofa ia te oela Usamoa Ne mafai o nanamu Maupea o te alofa ia te oe la Usamoa La Usamoa La Usamoa Fa'amua uale atua o ia o la ufaavae Ao mai ni pua
call it paradise, we call it home. This is Samoa. Afio mai I lau ainga. Le no fuanga e matua whaata waina I so o stangata. Au e whaata pena I mono tu wa e seatu, siaki mua o pepa balanga I le malai vane de tele. Ona e anga ine I lau tūtou wavandi, o lo o iai le tatou VIP terminal. Ma e whaanga solo ai loa I le security. Ona e ulu whalero lea I se vai ngai matua I maa ofa tele lava lona mātou ofi. Le whale ono airport VIP. O lono winga, o oe o se tangata matua tahua tele ia te imato. E te se ei le malu o te tonu o mātou potu whaatalitali, ma mai moa I ata ti whanga whaafiafianga ma so o se porukalame I a mātou wala ata ese. O au mea inu uma matau mawha Samoa ese mo re taimi mua e te tau nuu mai ai, e le eiso na te tomi a o whaatalitali ai lau whai malanga ese atu. O nei whamarianga uma e te maua I le na o le se lau sa furu lima tala mo tangata mātutua, ai lua so mara lima tala mo whanau I lalo sa furu lima tausanga. E paulava le mea te whaia o le te tongi online, o na whaali leo lau City I le taimi e te taunu mai. E te whaonga ina so o lava se vaenga o le VIP I le pito I lunga po le pito I lana. Mo au whanutanga, Zoom, ia po ni mahalo longa papua o ta pena I lau whai ngamlanga. E sili lava lau ainga mon, le whane holo airport VIP ko. We will not hide. Famalosi keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, 685. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Hey, have you signed up with Blunet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.blunet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join Blunet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your Blunet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join Blunet today. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao, o ua lo ia Samoa I nail mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoa I tangata uma o le Pasifika.
Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia e le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. Keep the flame alive. Samoa strong, we will survive. Yes, SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project.